Kapita la ko fia na pio. La mari a ho eki mo le rei e tonga toa. O da di moto lu ai for maflani. I he live stream a Broadcom FM broadcasting. Pe bebo ke gele te o balfitu poni ma FM ma me no walofa. Fa ha ngoni u fa tu ia me holo fo mana ko kunsalo te ko ka toanga. Ko ki fra ilonga ko ia e ngo abia ko ua. Abia ko folautahi tonga Maritime Polytechnic Institute ko e tala fololo. Pe mo abia ko e sani si mo teknologia ko Tonga Institute of Science and Technology. La a le yan walo fa ho ni habri wili ka kuki a afu be ta mini hoko ko ya bolkalama fa fa lang lang ya honi ko pandemia be mo e minista ko ya ki ko be mo ya ko ngawe. E ko himi uro aki e ba ko ya e kula moana be ko sa stu fui rot kamata president ko sa fitu pa ka fanuari mataere. Ele va fe lo aki tare kita ko ya o ngo abia koni o pone pate town sila vai po metala wata me abia ko va ko me abia ko ia o sainisi pe mo teknologia he pure ako tano a hafoka me he abia ko forolo ko e pure reo se misile pa mafi kueni foke ka wi ko e kristonga pe na wata e fo fasiai pe ha kwa dreva ko no fo ki ko ia ngai fo longa pe ko Steve Katie e foakia e pandemia ba mai mista ko be mo ya ko ngawe ko fa fa la foakia adina foakia e nga hito fo mo ni general purpose rating e watolu ko master ba ko engineer class no restricted e tanima pe be foakia able body seaman e tolfitu te fa foi fase ka o fiko ya koristonga e foakia ko ya nga hi to fo mo me abia ko sani si mo teknologia kuna foake ai
automotive light vehicle e whawha. Koe tofunga nima engineer whaka ohila electrical engineering e nima noa. Fitting and machining koe tohiwa, panel beating ba mo spray painting tohiwa, koe plumbing koe tolu pe koe kasa koe welding level o wa e tanima. Te vai hawhasi e kaui whea Kristonga, pe hokore wano whakolo e katoanga, e paremia ai ako e minista ako pe hokia, pe mo e ako ngawe. Whare vai e taurunga me e ape ako science and technology, lea whakamalo e si o leo, pe kaitare ki tāko leo, ko iskerioko. Himituku, e lauia e hirita whinau, ko e mehi tawaki trade certificate electrical engineering e rotu tuku rewa ko ka whanua ri matare preseni se safitu pe vale va faso whanua e ka wifi ko e Kristonga ka kona dolo ni tau darbe mi ai o watu pe ko dolo to ka Kristo tuku me heni o ape ko ni o me mai tonga ni be mori na foki ka ko e fene e Kristonga tau darbe ki he polkalama. Fia e Kristonga tahela nga fast marigo te mai ki honi ko ngai to fo monia ko ke fo ki ko e honi ngai ki ape ko follow tahi pe ko e follow o how general purpose rating ko ngai to unga po follow tahi pe ia pe ko e hingo ia o e to fo monia ko pe ko Steve ki to ko e to ko watolu ai i he honi no wa kreva ki he master pe mo e engineer ko klasio no ini ko kau i klasio ko restricted pe ko ngata pe ko to formanima pe ko able body seaman da nga pe ka wa nga ki ngai de ko ta nga ki ka ko hingo ia na nga ko e fola tahi ko to forma fitu ko kau i fine na ma be me na nga faski ati da wa ma Fasmari me ka fico e Kristonga ko va beatu na uma te le ko ia por do me hoki e val fitu po ni ma fe ma me holo formula to Gonzalo te fala haba my live stream ai Broadcom FM broadcasting
I tana tunga ko ia ai ape ko fai folau ko i tana foloro pe mo ape ko sene si mo teknologia ko ngahi tohi fomonia ko ia ai tava ko ia sene si pe mo teknologia ko ka wa fo ke ngahi ya ko ke ngai tau ke be ko ko vocacio ai ko automotive light vehicle panki me le ai to ni toro fai ki lalo ke to fa to funga pe ko carpentry ke to ni menima engineer fra uhila ki me le pe ko uhila ko ya dong au ya ki api to ni mga fulu fitting mo machining te re kwa me ai to hiva panel beating ba mo spray painting ko panel beating mo wali to hiva ko plumbing ko palama to tolu pe ko welding level work ka sa ia i level ko ya no wa ko to tani mai ko kina tolu ya ko to lai fo ko ka wa ko ni ko si ai be na ngai ale pa be mga ka ta ta ko pa ve na do fa ko ya na o practical ko na o spe ko en me heni a honi o hoko de be na nga we i utava ko pe ko alu ke lahi fa wa e me le tongani o fima o bito kina to le ai tu ke hanga ka ta ma tu funga mai na pe lahi ko ia tu funga ia nga o be ulanga langa para ko ia te min ka ko ngo abia ko ni o puri ya ka ko ngo abia ko mau inga o bito ko o sibe ko ka ma de ba na nga o ka tau to nga be ke ka o fi ai kristonga ho ko atu ana ngai fasi te tambe foku tau whatau ke koe ke honi ko whatui moana pahulu ko hui koe hanga koe ke kamata koe ia e polo kalama o koe fok mo ngahi tana tuonga ke he i honi ke kore sua whangahau mei ewa i hongo pulu pe pe fok ke ngai tapu koe whamaro ke kau fi mo mea mai ke matanga toko lahi a bito me ngo a ko loa ta o kai tu ki a o ka la ngai ko e pong ni ko na ma bo pito fa bo fa na te nga ka ba ko ta ha na tu pen kure so te hin na ta wala be bo ki he a ba ko ta ha tu pen o ria ka so te hina i na tu ko fa bo fa na ngai ka la ma ngai ta ba ko te na ku nai i po li ba fo o tu ngai ma to me muy fo no bita fa le ni ha ni ke ada pe fo ka tu a ka ku la ku be mar malo ni lava o ka fa dai mo na to ri ni be fo ke ka fa ko ku na osma ho ni ko la be me ta fa ko ni ai tare ki ta ko malo lo tankina mo stin pe be ke ka fa ko ya o a pe ko na osma na o me anga fo na to hanga ki ala ta fa o me ta fa ko ke ba ma lu ngatonga ke ko e tanga le ko hanga pe ki mo se si anga mahani tu ko ke fa tonga ko ya o horo i dai mini fimo ikina abito e hala pure anga dai min ta be hala fa me hala matela na la mo ka et ki ai me heni ko be fa da onge wa le de forma for ko ni ki ta pa ko toa o tonga ni ta be le job mo e live stream pe be ka mo to mulina ngai wa ka for ta hai wa mo ma o e live stream ko ni wa te dal mo not ka mo dol mo ko ka wa ko tu foki pe be ki ngai nga anga ko ia o tonga ko tu be ko mo ki break time ni ka o tinia o hila ka langa be ho ke ka o ma be tinia ko ke ngai me le mama a ke ka
te leo ka mea penol pita ka wari pe ka palamanga ma poke ka kasa pe a bebo ki ta fa koia ai ka fola ta hai master engineer pe ka simeni pe ta poke ai la kanga ngawe aki wa ke pe ka ta simeni ko ta sei la ya ka ta tuang be ko stonga ta fo wa me ka mata ta programa. Koristonga ia kuna kei o te betonga e fasi talitali ko ia e ta mini na ora mai o ka o heni mar ko ga fana wai ka o fiti na ko kwati ko ngai ba ko ni kuna tana tunga foki ia honi wa mahanya ki tana tunga ko tonga ia ko marunga ngai puranga ka ko ta uni kuna tana tunga ta hai ni o ia ki ngai hingo ko ni ange ko si foloro be pe foki ki abia ko sani si me teknologia ko sia ko fa ko ko tau fo foki hange ko tihe te na o hu ko to ki university fa fono ko ya tonga National University ai ko tana tunga hoko ia e tana tunga ia mehe university kai ki to ngawe aki e ngo ko ni pore aki ai ko na tolu ko ka kamata ko ia nga fitu ngai me ko tau ko ka pioneer ka ko ha hingo ki tau ngawe aki ko e fra osien ngai abe ko ni ai ko ngata ia honi ano ma ko ina tohi famonia ko ngawe aki ai ngo ko ia ai tala fololo pe ko Tonga Maritime Polytechnical Institute pe ki tis Tonga Institute of Science and Technology kada hanga tu ki university I tau ka uia ko e formana de poco model me ma ko e ta minita tang be live stream be hoki ki he le te o ma finga ke ma wanga o atu ai forma fola tu atana tu unga ai apia ko to pe I tonga ni ai apia ko marunga ai high school pe hoki ngai apia ko marunga ngai ko ma finga e le ta ko ta pe hoki le do la vai live stream ta menihi o hufa ta ma ki na tolka ko le do ko e apia ko pe ta hai la ko ha ko ai ka kuma ko taonga be ta feo hea tu weekend mo ka mo wike ho mai be ta Christmas e ngai tana tunga ta tau be I ewa to ta poni be ho ki hapai be mo wa o be ka mai mo no muka e mo fa tonga de mo wat be ngai tam de pili ke ngai forma fola ko ia pe wa ta be fra fe ke ta o ka fa da be mo le do mo e va fa tu poni ma be ho ki live stream go Broadcom FM broadcasting he de maunga o at ka to ke mo mata mai ke mo apia ko taktaha pe ko e ko suzuku pe ko e o mato a fana wa ko pe ko tau fana ko fa ngamari ni ngai time pe ni nga pe ko yang mahini en to go sen fa ko ki ngai ma to ma ka tau hi ki to fa mo fa ka ho ai o si ko ya ma o ai na fai longa me mo ai fa ko ke e ta da premia ko ia fogo ministra ko pe mo e a ko nga we I programa ko ia o a honi
koe whatau kei ko whatui moana pahuru ai ke tau whangongo bene kong kuitonga ngai whipete ai hana hui whasitaha pe ko me mea mai ai whawharangangi e koe mea mai peka ko kamatarewa ai tau polkalama koe ni ka kwate talmuno ke nau tolu koe he whanawako koe whanawako whausi ni ko nau qualify pe nau ma nau whailonga me hongo ape koni pe ke ngai matua tau whanau e ke kau tau hi pe pe po ke kau kuristu tuku o hongo ape koni ada me talmuno ki e wangi hau ngau kana ko koe nau tana tunga ia ni pe ke ngai ape ko koe ku hoko mai koe toki au ngai no tau kakala i au kakala po hoko koe ngai whae ka maa ki nau tolu koe ki hono whakahoa o ki nau tolu kau lawa mea wangai ta whakotoa i he kage koe au ngai pakai ro poke ngai lili ko ngai programa nge ko e wa tolo poke ge flight ko e weekend ka wa te tal mono ko to ge ngai abe ko to ko e time ni si mate matua be ge ka dai panau ngai club ka matonga no poke ngai skola sipi ko e time ko fi ni ko e online ni o ta o ia mai ko e ge ngai tana to nga beheni ai la ve ai toda ko to ko yo wa ko ngai fatongia i lo tonga ta o ai hanga tu ko ia ki a hotana tunga ko yang be fokia ai no ko e ta mini ha mo fili wa ki ai e a mo ngai ta va ko to ko hoko ko ia ngai ko ta mai po kana tula ngai me ko ia ai dai amne kina e ta mini ka ge ka ko a honi mangai a beni oi a honia ai fia mo vare ia tama no ki horma be ai matuani ko fatonga kitu ai teu be ngai kakala to ha ke ngai puha ai fa ni no fia no ta ulunga be to ni ngo ko ga fase o te tamini ko ko na tama o ko kawia ia honi ya bebe mo tol ko ia ko mo fano mai ke de tau fi fa ta mo na tol ka ko ni to ata to ki fastaha ka ta to ki hoko atu ki e tau ka to ngai mo ka ni ke tau hangan ki ka fi ai ko ristonga pe fa ngamari ko be kai ko ni no ke wa kai kai fa fi te tuk mata ki foi ta be ko porque tau dari ko malo ko ni ko te de ma ko fi ai kristonga me fu man moi
kau fia ko le songa ai fa le pe ai matanga e tai meni ke ila a pito anu wala fa ni ko fo ge fo ma fa na ko fitiri wa hi wa tai meni ki pangi pe matangi me tonga ko ma fa na pito e a ge be ko fa le ni futola ko e ka kai wa ko be mo pa ko ke ma fa na be foki e ko dawange ko la le ngai pa tangi ko ai apina mo me magi tau tana tunga ko ni holo fomana tu kunsala te minu wala fa wat fa da beni mo live stream ai Broadcom FM broadcasting pia bevo ki radio wal fitu poine ni ma tau tandar be ki fa fe palang langi tau tandar ga de at pe ai programa e kamata ko e tau programa ko himi ulogi ko kulai moana pe ko se astu fuia me GPR program e me follow ko lot kamata e presenza sa fitu poi ka panuari mataere levo pe lo che tare kita ko ia o tist mo e abia ko fai follow mo le pate down sila ko matal fata me abia ko tist ko e pure ako tano hafoka ko e abia ko fai follow ko e pure le o se misle pa mafi o ko e po mete me abia ko me ka wi ko listonga per fo akileva ai u fai longa ko ia ai TMPA pe ko abe ko fai fola uia ai ko to what all general purpose rating masa engineer class 6 restricted to tanima able body sim ni tol fito te fast me ko listonga ko akileva nga ito fomonia ko ia ai tabak ko ki sani sibe mo teknologia ko automotive light vehicle to fa carpentry to ni menima electrical engineering to ni manoa fitting and machining to hiva panel beating and spray painting to hiva plumbing to tolu welding level 2 ko to tanima te fasi me ko listonga pa ko lo ka donga e premia be mo ko ye po minister ko mo ya ko nga we ka le ta longa metis le va ma lo me si o le o po ma ya ko iskerioko ka le va toko io da finau per download tutto. La devo che ho il fiero questo. Kristonga e mo foi fasiko ko e hop of pasika pe ko e let's do the hop e lolo ngai tau tari to lolo ngai me fasiko na tok mai ko e he popongini
ka koe lo tonga te pe foke ni ki e fuaki koe ngā he toi whakamooni ai ango ape ako ako ngā we koe ia koe tala o Fororo pe koe Tonga Maritime Polytechnical Institute pe foke ki he TIS pe koe Tonga Institute of Science and Technology e whako koe ia e pongpongini o mau e whanawa ko pe peke kau tauhi ka kau i fie ni aru ke roronga na ngai whasi peke kau whea ko e tantan pe hoki ki e whawhalang-langi ko e tantan ki paremia ko ia ko e misa ko mo ia ko ngā ue whokia te wakaiat ki te unga na doru wha apito na te unga ka kwange koe lawe koe a anirai ai whamana tu atu pēku mau whenga ke mau whamawhola atu ai tana tu unga ai apea koko tope i tongata puni e ua hapai pea mo wawau ai ako e ua o ku kamatatu ko e apea ko marunga e ua high school na de amana ke whaka koe pongpongini ki tolo ia ki a whalaite nere ai apea ka tahi e ua e honde mau watu ia ana i whiawhia pepe ki ngai apea ko kehe ko toa kaua i pea moe apea ko tapa hau tulo ai apea ko tupotoa a nomuka uku ka moi ai mawanga o teu mo whaamu ke sai ea e lawa e wholau ke o atu mokina toru rotonga tan whukuna o ngai halangi ari he whetu marunga nge ke whai hiki ki ai pea mo te wake e wafu pe kawa toi mo tana tunga ko ni ai te mau whainga be ka e pure hoka ea ke lawa wholau ki ai pepe ki ngai apea ko ke heke ai pea ko koe ki lava o atu whamawhola le te o i time ko uo e nere live atu he live stream ko ui ko whepak maha pea ko taha te mau hiki te pia i le te o toki o atu ia ka e nere live loa pe ia ka pa ua i he live stream ke bea mai kai a Hawaii pea pe mok motoru ko e kau kurisu toko mei morina ka whatawanga peo ku wau lele te whao patongi atu ngā matuani mo e whiremadoa ki e whetu mo mea mai mi ai tatau roa pe i ere tō pia mo e live stream Broadcom FM Broadcasting ki tau wahe ko tō ia mga hei kātoanga ke he lere whokoni ka e pongpongeni kula tonga hik te pai pe whoka e open day ko ia a he apeak marunga sa antelu te mau tōki tuku atu ia ko a whiawhio ko hoko atu ki polo ko ia ai apeak marunga sa antelu whai ki tano pe ke teke hai ko ia e ta u waru tolu ai apeak marunga tonga whai ki tari ewa u mau whenga ke whakakato atu e ngahi katoanga ko e whoronga toni ki he taimi katoanga e ni ka koe pe whakmo e whakamu ke tau ngā whakataha pe ngahi tutuni ko e whakako mai ngai whakaamu ai pot ngau e mo ui ki tau toka mau be ki ta whakotoa ka koe wakai ko ia i he pongpongeni ki he matamata lerei mo e whakafowhai te wakai atu e ngai ka hoka kāra e whanau ako mara koe hau pe koe ke rolo ange aho lawai e tori henghengi e au au ka kāra koe e ngai matuanga tata te whitsingai whae ma kau tau hi ki teu po ia kai whanau ki ahon ne manongi ko ia kakala ki angang mai matangi ta minu ki habiri mai ki tola be mutu a be umelele ki horo mai ki lotoni kau e whakamu ke tau kau whatape o te mawhiu e tari
Costava meio formata hamo e valfit poini mamo e live stream Broadcom FM broadcasting me he holo formanat kunsalo de walofa ko e foke ngai famoniako ki abiako fololo me mo abiako sainissimo tecnologia orang bege tau ka wifi be ke jo foi fas ke do mai e tau fa ngongo tau kai ko do be ki ngai fo do do ngai me gano fa be ngai fa mo me mai be ke no ma fa na be me to a ya go pa be na go umu be go me to go ni ku te deu no più tali mai che hai la vede lei che ho varie tamma si ngai fai con la fifi e peto ai ngai kakala che tau fra ngo be pe ha ko ai me ko ia se of ko ia o ahoni mga i wakai ko ia pedau wakai kini ko fakagato ko ia o kau fuaki malaja ko me abe ko fai folau me foloro toko fitu nima kina tolu toko lahi abito naitis ina waro ake kai whawha ni me nima noa hiwa tolu taha nima toko lahi abito pito e kako ta mimi toko wangea bea kina tolu ia e toko ia toko wangea tata no kai ko do atu ko ia na tole whana wako ko tau hanga rewa ki tau fo te na o mawhailonga me he luisi tua whonua me ko pe po ke ngai ape ko ke ka hoi be mo ko so fai ako pe po ki he ti he pe ape ko malungange ai ku ka wa po ke ka fai ngongo ko ka IT me ape ko ya ka te mau whenga peke mau ka to atu ka mau whenga mari ke aratu he time ko dope ai po mafora ko ia ngā hitana tunga ko ni ki tau whiwhia ko dope ai i ka ngā hi ape ke ko tau tonga ko dope time ka ki tau lau ape ako tau lau ko kakato e ako i time ko e ko hanga tu ke tau fōu na doru e huge ngā ape ako ko ni ai te ke hugo ke university Peke toki hoko tai ho ako ka koe ko kina tolu ni ai ko modol ko hufo tau ka hau ke modol ko ka pioneer ko kina tolu ko ni osko ni ko na tolu ai fagaos ke ko to u fagaos ia i nga pe ko malungan ko ia ai poreanga ko ni ko roto be vai fikite ai foi faceta o tau dari be mari ko stonga tu mai
kau fia ko songa na la be mona do lele rock and roll mo do we do me mai ta dal vivia di mo do va lo ponima be pochi ki he Broadcom FM broadcasting e live stream ki he programa koni ta fa ngo pe ke time kamata tau fa ngo to mo e gene mi de wa fa ta meni tau fa ngo pe tau fa ngo pe me ka Formalo pe kau fe ko songa be poki ki kau ta me ko na to gosi tau fra ngo be te ki to e mai hatala kau tau ta dar pe poki ki ho kwat ko ya ta nak tunga ko ya honi tau ko ya e ta mini Pamori me Pamori pe hoi whanongo rotonga tau kei tatari ki he mea mai ai whawhalangilangi kataki pe mahalo pe ko waweni pe taimi ko mei tu uta mai ai whawhalangilangi Pamori pe he la pe mo
maulolo ai tatari ka koutu I ko e time lele e ni ke te lele ia ho mea ofa ki ho ki tama I he I kuna kafa kone ausia I he tau e ne fiha e ne whinga ko nai whai ka koutu I ko e time ni ke to lele ha kia ho pe si mo ke teu ke whakapare aki ho tama I he ngau e kone hanga o I kuna ko iai whamore pe ko mahal ko waweni pe taimi ke whahoko ai ke au mai ai whawhalangi kone au mai pe ko tau kamata rewa ko iai kore pe ke he kau I whika pau ke I toi pe hafo I whasi pe anau hanga pe o whamama whanai me ki tau tolu I he lorotonga ko ia e tau kei tatari atu maloa pito ko e update I whamui tahe ko o mai kei wawen pe e tō tamai e whawhalangi te kore mai pe ke kau I ko e koristonga ke Natu ai pe mua whasi ki tau whare reru ko e bu Homana pe ke kau whanango pe motor mo mea mai ko he live stream ko e nutu kua ko mai ko e whakango pe a taim waweni pe ko tō tamai whawhalangi ko e hawheni ai hong frumawa la be doa ke fafo fa pito para wen ku nau ke lo doni be na dol ko ya amna ke ba we nau ai to fo mo ne ko pe ke ngai ma to ma ka ta hui to ren ma ron to ke u ka ha ba ko na ko fa do ai tu te fa fo ka ko tu dun fo ke a e ka do ngani to ki fa e fa ka ha e hiri ko ya ma o ai to fo mo ne ko ka to ko nge ke fa na me fo ma na mo ui na ke I vilahi pe ke o mai ata ngai fas tu tamai whawhalangi ta tuang e ki whadau kei whatu moana pahulu kore pe mua ke kamata ai katoanga o e pongpongin Whatapu ki o tua maf ko e au niu mo e wharewerewa I University of Tau Iai tapu ki hau e whanua ka koe la atu o e ono I kua ngā kingi tupo ono tapu ki e kuini o whaina tonga kuina naspau tu waho tapu ke tama plinis kalau ni plinisi tu pautoa ulkalala mo e foi lupe o loto palas tapu ke ai kino pelevaya mo e hoi ko fonua tapu ke pare mia tonga wakama miliku
Koe minista e ako mo ako ngā ue. Ka koe whawhalanglangi o e kātoangan. Tapu ke sea wharearea. Kau me mipa kakato o e wharearea o tonga. Tapu ke kau minista o e pureanga. Tapu atu mafi tōk whare mama. Kula i moana moha tau whanua. Tapu atu ki tangatai ki Palestini o e siasi awhitu te wat ki haere ngā umai a iki moha tak lotu. Tapu atu ki e CEO leo leo o potu ngawe ako, mo ako ngawe, iskerioko. Pe ki kau tare kita. Tapu atu eni ki e interim vice chancellor o e University Whawhanua tonga, Professor Toketa Tangkina Steen. Tapu ki ongo pure ako, kau tokon pure, pe kau whai ako, o ia piako whololo hau. Tapu ki whanau ako, o kua manake nau mau e nau tohi whamoni ako ki ahoni. Tapu ki si kau tauhi whanau, pe ki maheni whamiri, o maumeha e ni e pongpongini. Talangata e teo whai kitua ka ata mō ke whai ngamari e koeni, ke kamata ai polkrama o e whaki tohi whamoni ako ko tau ausia i e pongpongini. Pea ko kore pe mua ke kamata aki e tau polkrama e pongpongini ha tau lotu. Pea ko kore heni ki he whawhonga pea me he apiako alutahi kula i moana ke ne whamore ka ne lau mai a himi uraki pea ka hiri pe ia e whai e tataiki Palestini o siasi a whitu ha tau lotu kamata ki he pongpongini. Malo. Ko e wholofola imi ua manake kamata ake tau kātoanga taraktonga ki watani. Himi teo ongo wholo maa wha. Teo tā wha himi kataku mō mea ki ongo e tau hia. Eki koe wha au, koe mana loloto. Pea ngalo hivo ki ai, e kungai a ngā ia. Pea kōwhi ofi, e kofi kotoa pē. Koe tātā au sisu, koe mawhawhuluanga. O kalanga e kina, koe maa anga ia. Pea ata ina ki mamani kotoa pē. Vai mai loto e popo e taulani o lau mari e ori pea ongo i o ilo ai ofa taingata. Amen.
Tapke fio ayo tua mafi. Afio be me kilkilwa. Kau ku Emmanuel hono kakai ye pongpongin. Tapke hau e fonwa tamago tubo hono. Tapke dahine ku ini nanas pau duah. Tapke he prinis kalauni. Uma ai fareo hamoyof. Tapke ik premia e fonwa. Ako ik minista ako. O falang langi. Honorable huaka medik. Tapke he CEO. Kau mai kau office ma ulunga. O e potungawe ako. Tapke he kau taglot. Tapke he pure ako. Kau ma e whanawak. E tapari kau tai whanau. E pehe ke ngahi tūnga kotoa pe au taton ke whakatapua. Au kore pe mua ke uhu whangatu i he talakakato e whanua pe mai lotu. E tā mōko e whainga maari e houa koe ni ke whaibe hatau lotu ta take ake e kātoanga mahuinga mo e kātoanga mamafa o e houa koe ni. Lave ai apostolo ko Paula he ne episeri i kai ko ia Korinto i ora Korinto pe mo vahe ko ia hono hiva ves ko ia hono fulmani ma ke ves hono fulma fitu lave no be ki whakaukau ki mua ke whai hatau rotu. Ai au be hono wharea ko e tangata katoa be o ku whai whainga kene ikuna o kuanga whakapotopoto ia i he mea kotoa pe. E koe mōni o nau whaiwhinga, nge mau ai pare popongo fua, ka koki tau tolu ai pare o kutai whapopo. Koe au kupehe pe kulele, o ki kai whainoa pe, o kupehe pe kufuhu, kai hange hataha o kutuki noa pe ki e ea. Koe au kou tautea hok sino i e whakamoulaloa. Te ria na iai hamea o kahiri e kumalanga ki e kakai te uhoko ai au ko e riaki. Ako naki apostolo ki he kainga tui o Korinto i e whakaukau mahuinga koeni. Fui lea be ua ulaki. Koe anga whakapotopoto. Anga whakapotopoto o hau e meherea whakakaris koe ia koe Methodist, aia kuhinga ia koe discipline, pe koe whakamauma, hau mea lea koe au e disaipare. Koe taha ia ako nake apostolo ne talamai, ka iai hataha o whia mau, o ku whaiwhenga kene ikuna, hange koe au tau whakamoni kai ahoni, koe toko taha, o ku discipline, o ku anga whakapoto ene mo ui, o i kai ko hamea be taha, ka i he mea kotoa pe o whakatatau ki he lawe koe ni. Maka lea koe a mahuinga honoanga o mai he whakaukau koe ni. Koe uhinga ki he tamasi ako. O kuako pe mehene whai ako. Koe taha ia e uhinga mahuinga na uia e Sisu Christ. E ne kau ako ngā. Koe kau disaipare. E na wako pe me whakamo ui. E whakaukau hono wau ne talamai. Koe a o kuiku nā. Taha koe au whaiwhenga kene ikuna o kuanga whakapotopoto. Lea ikuna mahuinga e whakaukau koe ni ulawe kai apostolo. Aia iai hono pare. Au ngawe ke lawe whakaukau o lea o e kalauni. Uhinga lea whakalauni he lea koe a whakakarisi. Angena liriu mea ia e wholofola. Koe Stephanos. Whakaukau e ni o e kalauni. Hange kulawe kia e tohea sāme wahe te au mātolu ne talamai. Koe aho e ni uktoa ai he tamai. Pe koe tui a hono kalauni. Pea ne hirihifo ki hono foha e hoko atu ai whanonga. I kuna e aho ni. Hono whaki mai e Sisu Christ. Ai pare koe au mo ui whakapotopoto. Koe i kuna. Pea kune o atu ai ai pare koe i ahon. Neongo iau te ombe ai whakaukau o ne hanga talamai ke te tau tolu
Nengo be koe pare o ikuna he ahoni, tau kau whanahai, i tau whamooni gai. Au rea apostolo koe pare be au papangofua. Koe pare kou tai whapopo, ai taimi ko whaki ai he otua, ai mo ui ki he tangata, ai a koe mo ui tangata. Koe taha ia e whakaukau mahawinga om ke te tau tolu, i hoa koe ni ki tau whamooni koe ka kai eni, o kuna wanga whakaporopoto i he mea katoa pe, e lawa ke nau inasi, i he ikuna, o hange koe au tau kau whanahai. Iai bea ki kupui lea mahawinga, une hanga o mai ki te tau tolu, ke whakaosia ke whakaukau koe ni. Lea koe na whai apostolo i a ua Korinto, wahe ua be moe vesi koe ang full mawhau ni tala mai, whakawhetai ai ki he otua, ai a une whaki mai ke mau wha ikuna, i a klais, i a une whawhola atu anga ngatu ene ilo, i a dek nau tolu he potu kotoa be. Ikuna e aho ni, ka ne tai au a klais, i kai ke tau malawa ha mea e ta, e koe au mahu ingai, i aho ni ke tau whakapapaui, ai tau mo ui, i tau tū mau be i eiki, e mo i kuna au tau kau whatahai, na kai behe, o giai ha o whaingo fua e hala whanonga koe ni, lahi be a hono ngahi whainga taa, kai ge na iai be i kuna. Lea Winston Churchill o ne talamai, success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. Whao se bea ki ko te sin ko eni, i lawa ki e tohe a best education, ba me best ni mang full mafitu, ni hanga talamai ki whakaukau ko eni. The greatest one of the world is the one of men. Men who will not be bought or sold. Men who in their innermost souls are true and honest. Men who do not fear to call sin by its right name. Men whose conscience is as true to duty as the needle to the bowl. Men who will not stand. Men who will stand for the right, though the heavens fall. Tu begi hangai ki o tāpiki na ki mo tolu, e mo e whakaola e mo ui, whakadisai pare, koe mo ui na e discipline, kai lama ke iai hai kuna, o hange koe au tau kau whatahai, i e haua koe ni. Ki tau rotu, i o tua maf, ko koe e mau tamai whakahewani a hoa whio. A whio pe me he kilkiloa, ka guge kau whataha pe mo ka kai i haua koe ni. E koe Immanuela e a Fiona. O whawhetai ai ho maulotoa e mau mata tau whiwa. Ai ofa hoa whio i kai koe ofa i a kuhu mataniu. Maulawe ai haua koe ni. E o whawhetai ai ho maulotoa ki ho a whio. Mahanga atu e whamalo mo e whakawheta. Kau hi koe whakakoloa o ke hanga whai. E mau kau whataha i haua koe ni. E tau ta te whito ke whakala koe whio le lei. Ai hau e whanua kau mai whare o ha mohe off. O maulo tua. Ai mama whakalangi ke hulungia. E ke pulupulu ake maoni oni a hoa whio. Ai kau hou eiki o e whanua. O whawhetai e ho maulo toa i he tau hi mo ui. A hoa whio o whai manau tolu. Hoa koe ni o mau whamalo. E whakalau maari le lei. Ai eik pare mia o e whanua. Kau maa e kau ngau e. I he potu ngau e ako. Whakawhetai ai ho maulo tō. Ai tauhi hau ai a Fiona. O kulama ke mau whamaoni ko toa begi ai. Mau be ai sino moi le lei. Iwi moe maloch. Neongo e matau mumu e ngai whatongia. Ai whakawhetai e hoa koe ni. O e moui nai tāte whito bebe me yama. A whitau lalo hoa whio. Haere mai lau maare maani oni. O whabulupulu hau ta mai iki, ake maoni oni hoa whio kau hiko e ngai whatongia. E behe ki kau tareki ta ako, au mai kau pure ako. E mo e ngahi fua whatongia whakautu mauku ko whai he potu ngau e ako. Mau lote ta mai e whamunu iai pe me langi hoa whio. Hoa koe ni mau hanga atu kau hi. O e whanau ako ko nau whakaikuna. Ai hala whanonga e whinga ko he tau koe ni.
o mau lotu be tamai ke lang e ho afio malo e whaki poto me mo e whaki ilo e afiona ko tabigina ke hakotupo e whanua e tō ke hoko a ngai fuawhatongia o nau whai o me lang e bea e afiona i he mama kumaui ai ma lotu ko hui ko e polokalama e ahoni eiki ma te kake e mea ko toa be ki ho afio whi talalo lau maare maonioni ta taki be i he whatahangani hui ke aha i kuna e aho koeni tu ke ona mau pore kai langi bea e afiona he ko koe be utau he koe maonioni tāpukina kau tai whanau mai pou be mai ta take o whai he whanau alamu ke mau kau whataha i houa koeni toi ngai whatongia eiki o mau lotua beo mo moi atu i ta take a lau maare maonioni whamolmore ata mai e kau whataha mo mau tolu e whamolmore e tono nou be mai whihalaki i a sisu klaisko aloka ko mau whamo ui amen. Kore ke pe mua ke utuku ha whatap ke awhio ai tai ha mai i o taulo tong. Ko e vuni walu o taim pia moi tāni. Tap moi hau o tonga king tu po ono. Tap moi tahine queen o talo ni, queen na naspau. Moi whare o ha moi of. Tap moi pirinis kalau ni, pirinis i tu po to au karal, moi ho e ke whanua. Hatapa atu ki he eik whalang lang. Katoangan, ona pol hua kawa me iriku. Ko e eik pare mi au tong, pia mo eik minista ki pot ngai ako, mo ako ngawe. Tap moha tau hi whanua, tapu atu kulai moana, mafto ki whare maama moha matapure. Matapuen ki tangata eik Palestine, sa sa afitu, pasta whanueri matai, moha tau laiki. Tap mo ofisa pure ngawe reo, o pot ngawe ako, mo ako ngawe, iskeli ngā luok, tapu mo kau tare kita, ngā hiwa, ai pot ngā ue. Tapu atu pia mo e pure aku, pia ko teknikare o whololo, ano hafok, pe ki pure aku reure, a pia ko wholautahi, se misle pamaf, kau tokon pure aku, o ngō ako anga, kau whai ako, mo kau ngā ue. Pe mo i whakatapu hen, ki he whanawako, ako anga teknikare, ilo ko e tist, mo e ako anga wholautahi, ilo ko e ti MPI, mo e mātua, tau i whanau hono katoa. Whakatap mawahe, ki he kau mau whakailonga, he katoa anga o e ahoni. Kau mamahi ako, ngahi kau ngā mea, pehe ki ha sola mo e wulang, o kulonuku i holo whamanatu kuinsalote, mo ki motolu o kumea mai he reti o mo e ope, ki he katoa anga uitunga whataha, ai ongo ako anga, o i whakololo i hau, ai apia ko wholautahi, mo i apia ko teknikare ki he wafe mā uowan. Pia ko ukore atu, mafto i whare māma whainga māri, ki u whakakato atu, ai whatongia rea taritari ki he kātoanga mahuinga o i aha koina. Tomua tuku peha whawhita ki he tuhi o i langi, he kei piri e tauhala, ka kei whake whainga maari o i mo ui, ke tau kau he malari o i aho mauinga koina. Ko i aho, ne toka hea manaki, pia mo huwhia, ka koe tau kau hono o wau, ko i whakakoloa lahi. Tau rea whakatape mo i tangata me he tahi kāreri, ko e eikipe. Eik whalang, ko e eik pare mi atonga, pia mo e minista ki pot ngā aku mo aku ngā ue o na polo hua kau meiri. O lau hoku monu. Pia mo e tāpuaki ki u whawhawanga i atu ai ofisa ako ofisa pure ngā ue reo e pot ngā ue aku mo aku ngā ue iskeli ngā luok. Kau tare kita, kau ofisa ako, pure ako e ongo ako anga, kau whai ako, whanau ako, mātua tahi whanau, mo e mātua tai whanau i hono taritari le rei e wheitu ona ki he kātoa ngā uitu unga. Pia ko teknikare, a pia ko wholautahe pure anga tonga, mei he pei o manmatango i he tau whaako koen.
o ku neke pe to oa ai loto ho mātua mo whanau me teknikare he whakakoloa kua maulawe ai. Ke whakaosi e ui tūnga he malumalu o e pureanga pe mo e potu ngā oe ako kua mea mai ai pohomu o e waka e whonua pe mo e waka o e ako ko hono tau mua. Maulawe i be ai whire mo whafo ai ngahi whatongia. Whatongia o kufuesia e wheitūna. Kau koe kei tuk whainga maari ke whakamoon ki he mahuinga ia ai pureanga he teu tangata. O whai me he onga api ako mo e teu hakahau rerei mātonga. Whakatawanga ke o toa mafi ke kene ki kei whakapulupulu ai wheitūna moho whare aki ene keresi pia ke taumaringa mai pia moha tāpuaki. Ko uhi koe ngāhi ngāwha ke i hou mā. I he pureanga, whamiri, sias pia moe whanua. Pehe whoku moe tāri whewhia, mo māwhana ki he tangata aik Palestine. O e sias aho whitu pāsta whanueri matai. Pehe tāri whewhia moe māwhana lah, ke kau whawhe kotoa. Pehe ki he whaif moe whanawako. If palasa ai koristonga, mo lava mai ke whakakata ai porokalama a koe. Talitali rei mo whiwhia ki mo tolu whanawako, mo mātua tahi whanau, mo ngahi kau ngā mea, mo kau mamahi o e whololo, ki he tau kātoanga e ahon, ki hono whamanat, ki he holo whamanat o kunsalote. Inu walof, aho tau noa Novemba, wa noa uoua. Kataki, kau toi ayat, whawhalanglang, kau whaaf, moe tonga kotoa. O mea mai me he reti ope a moe ope. O kua tari lerei, mo loto whiwhia, lahi ki mautolu ki he kātoanga ui tuunga. A piako wholauta, moe a piako teknikare, o e whololo he hau ki he wāwhi mā uaua. Tawange, ki tau mao ha polokalama māwhan, mo whakawhiwhia whok. Lewerewa whakauha, toa wha. Tapu mo o tua mafi o afio i he kātoangani. Tapu atu ke whawhalangilangi o e aho o na polo hua kameliku. Kare e mia o tonga. Ka koe minista e ponu ngā e ako mo e ako ngā oe. Tapu atu ke he presidente sasi aho fitu. Pasta whanua eri mataere. Pe au kou kore ke whakamalu atu he ngahi tala whakaapa kotoa ko ose hono awhaki. Kai ata mai motua, tuan, ke whakahoko atu, ai whakamatala whakatau, ai peak whakateknikare whakalolo e hau, pe ku iloa koe Tonga, Institute of Science and Technology, pe toi whakanou pe koe TIST. I he ako angani o kuiai kau ngāue, tu umau, taimi kakato, permanent staff, e toko taha hiwa. Kau ngāwe i ofisi e toko whā. Moha kau whai ako part-time koe toko tahaua. O kuiai ngahi polokalama lalahi kehe e tolu, o kutoka ngai kina he ako angani, koe ngahi tohi whakamoni ako kehe e hiwa. Polokalama uluaki, koe ngahi polokalama o kunau i he trade certificate level of whā. Polokalama honoua o kui koe TFP, pe kuiloa koe Tonga Institute of Science and Technology Franchise Program, level oua. Polokalama hono tolu ko CITVS, beko Certificate in Technical and Vocational Skills, level oua. O whiunga mo e polokalama e fitu kehe, o whakahoko i he polokalama Trade Certificate level 4. O kiai ai ako teleuka mea, fitting and machining. Ako tufunga carpentry. Ako engineer mea lere, automotive light vehicle. Ako mono sino mea lere mohono vali, panel beating and spray painting. Engineer uhila, electrical engineering. Palama, plumbing. Ngahi iwi whakanatula, sustainable energy. I ngahi polo kalama takitaha o kiai konga lalahi e ua, konga ulaki o whakahoko i apiako, pe kui ko institute component, me mei ko pesetia e ua noa a polo kalama. Konga hono ua,
o whahoko ia ki he ngawe anga, o kuilo e ko workplace component, me mei peseti ai walu noa. Ko pau ke whakakakato whakatou osi, he tamasi i ako, mo tahine ako, pe e kakato ia i he houa e walu afe, te toki whaki he ako anga, a ene certificate, o kuilo ako trade certificate, i he area ako o wako ai. Koe whanau wako koe ni amanaki, ke nau tānaki tuunga he pongpongi ni whawharangirangi. Koe whanau wako stage 1 ia, na nau hu mai i February ua noa taha hiwa. Na whiunga ia mo i whanau wako e toko wange au wau nima. Ka i he pongi ni, ko whak certificate ai e whanau wako e toko wange au taha nima. A ia, koe peseti ai fitu whaa, e whaki kia ki nau tolu, ai tohi whakamoni ako, ai tist. Koe whehu i, o kui whe pesete ua ono. Koe pesete ua ono ko ia, ne iai whahinga, ne nau hu mai ki whakololo, toki mahino ka nau tolu e natula e ako, pia liliu e nau tau mua ngawe. Ko hono ua, ko iai whahinga na osi e nau stage 1, ta nau whoki ki he ngawe anga, ma ua ipe e nau ngawe, ta nau whakaukau ke nau hoko to ipe. Iai whahinga na ia o stage 2, pe whau whamiri fo ou. Hiki atu nau tolu ki muri. Pe mau mo ngahi ngā aue. O ikai ka whainga maria ke nau toi whoki mai ki ngawe anga ke whakaosi. Ko iai e ki whakalangirangi o aho. Ko whakatu ai he tare ki tā mo e kau ngā aue whakalolo. Ai polo kalama gui ko qualification exit. Ko osi aho no teu i o whakatatau ki whie mau ai TNQAP. O whakahu ka kato ai ai por kalama stage 1 ni ka osi e tamasi i ako mi ai e whaki ane certificate level o hua. Taka osi ane stage 2 e whaki a ane level o tolu. Ai tene whakasi isi pa ne oange whainga maarie ke mau whakatohi moni whakaako e tamasi i ako kotoa pe e hu ke whakololo pe a hoko atu ai e nau mo ui. Ko tokolahi o whanau ako na nau resi sita mai ki he whakololo i he tauni. I February na resi sita mai ai e toko whangeau whanoa he stage 1, stage 1 ki. Pea na iai ai whanau ako whiwhine ai e toko tolua. I he stage 1 na resi sita mai ki ai toko tolu ngea ua nonoa. Na iai whanau whiwhine ai toko ua wha. Pea stage tolu na resi sita mai e toko wangeo ni maono. Na iai hoi whiwhine toko ua ua. Katoa e whanau wako, na nau resi sita mai ki he tise hua noa ua ko toko tahafe, ni mangea tahafe, ma ni maono. Na iai whanau wako whiwhine toko whituwalu. Ko polokalama hono ua, ko ngahi polokalama e nia ko stage 1 ai tist, o ku awe ia ki he ngahi ako anga, korisi. Ai ako yako tufunga, ako uhila, ako engineer. Ya toka ngai lewa he tis hono whakalakalaka ia kau whai ako, toka ngai atu pia moe polokalama ako o au ki he assessment. Tako ene kakato ko ia o whaki lewa ai certificate level o ua, ai tis ko e halanga ako ia me he ki tamasi me he korisi, ke ne hu mai ai ki whakololo o hoko atu i he polokalama level o ua. Ko e ngahi ako lalahi e nima o nau whakahoko e polokalama ko ia, ko e ako ko tupou, Chris ko tupou, ako maalunga lia hona, ako maalunga sa ineha, Chris tailulu tonga tapu, mo tailulu babao. Ko e whanau ako, ne nau resisita ki he TFP, level o ua, me ngahi korisi e nima, ko e whanau ako e toko wangeau tolu walu, e whahako whatongia ki ai e kau whai ako whakateknikare e toko taha tolu. Ko e polokalama hono tolu, o iloa ko CITV esa, ko polokalama ko ni na e fou mai e whenga ako waofi e potunga e ako, tis mo api ako Manukau Institute of Technology me Nusila. O whakafou mai e he tokoni e preanga Nusila, ko e tau mua e polokalama ko ni ke whakaiai mo puke a ki nau tolu, o kikai ke nau lawa i mo matua ki e polokalama mainstream he ngahi korisi. Pea ke toe hawhaki e whanau, ngari te nau nofo me he ako, nau tūla mea ngofua i he taau e ngahi paloparema ke whakasosiare, ko hake utaho tau whonua. O giai e fo i polokalama e walu, pe aku Filipe he ngahi korisi, e lahi taha e polokalama te nau whakahoko, o whakatatau ki hona wiwi.
Pea e whiri lewa he ki tamasi I ako, ai foi e ria e wha, ke ne ako ai, mo ne tesi I ko whe e ria, e hoko atu ai. Ai ako halanga ako whika ua ia, nei he korisi ke nau huu mai, ke programa tau luaki ai test. Pea kai ai ako tufunga, ako uhila, engineer mea lele, ako monomono sino mo e wari mea lele, ako kasa, ako palama, ako ngoue, horticulture. Ako taritari kakai, hospitality. Koe ngahi ako e tahaua, unau whahako e programa ako koe ni I he tauni. Ako malunga ria hona, koris ko tupou, koris tonga, tailulu tonga tapu, tupou high school, koris ko mbunga orive, babau high school, saineha high school, haapai hai, tau whaahau pilorevu, haapai, ewa high school, me koris ko hofanga au, me ewa. Koe polokalama siti ai wesa he tauni, koe koris e tahaua me tonga tapu, babau lahi, haapau I veu, me funga fonua, ne nau whakahoko whatongi ai e kau whai ako e toko ni mawalu, me whana wako e toko ono ngea waltaha. Ko hono whakatahai, ai whana wako kotoa, o kuako I motoka ngai e he tis, ki he api ako tis, mo ngahi ako anga, korisi I tonga tapu, mo haapai, e ua, mo babau. O whiunga ia me whana wako e toko tahawhe, hiwa ngea au whitu nima. Whakahoko whatongia ki e kau whai ako whakatengi kare e toko whita. Whakamalo. E hoko ai tau ni koe tau whakahistoria. Ka koe tau he I kai ngalo he tau manatu. Ai tonga kotoa pe I tongani mo mamani. Ai peau tā whakamamani lahi, ko wita haiwa. Nā ne uesia kotoa ho tau mamani. Pea tu uta mai, tene au hanola tamaki ki roto loki ako. Isa, hei kai ngalo, e peau tupu koso, na ane tafia, pea hake uta ho tau mot ofa angak. Ai pā e mo ungafi mo e peau kula. O ne fesi ai whanā, pea pelu mo e la. Na e kalua e wakapot ngawe ako. O hange ka more tau mua, mo e otu kawe inga. Kai maari e pea whakawhetai e pare mia tonga. Na ke whakakai kai ki matangi, ke e kosi sukalaisi. Pea ne ala mai o puke fohe, he koe uri fohe poto. Ke ne uri fohe mo tafoe ho tau waka. Pea whakawhetai o kei sila ki vai, pea uri ngaholo ai pure anga o tupou mo hou eiki. Pea kuo lama akona ai wakapot ngai ako, mo e whakatoka ai wheitu una, ki he kāpasa wholau, ki he wanoa watolu. Mārie, koe ngahi polokalama ako, mei he whakololo, na e whakatoka ia he la ako unga whanua, tupou whā. Taimi ia, na e minista ako ai, ona polo toke tā hua kama mei liku. Ona whakatoka ia polokalama, electrical engineering, mechanical engineering, automotive mechanics, construction, Mārie e tau lere whukaa. Ko ke tuu mai he ahoni, e ki whakalangi-langi. Ke ki hanga to e teke, mo whakakato, ai ngahi polokalama, ke alu ki hangahi polokalama ako maalungange, I he tuunga koe tipiloma. Ulaki mak matai to koe bachelor, alo au he maa. Pea I he ngahi whanua I muri, ngahi university lalahi, kua upe ngahi area ako koe ni, ke ako whakatoke tā. To e pe, e ki whakalangi-langi. Ko ki tunga mātua, whakautua me he pei o matmataongo. Ko haki whainga Mārie, ke whakatontonu e nau laka, ke he teknolosia o māmani, ko nau whai atu ki nau tolu. Ko mau whakawhetai, ha whakakoloa, ke mau hanga matuai, ai mis, pia moe palani, ai whituna. Whakamaloat whaki ki he APTC, Australian Pacific Training Coalition, ko e ngahi scholarship ako, pia mai ngahi tokoni whakapaanga, whakahoko ki api ako. Whakamalo ki he World Bank, kau ngā ue mo e pure, ko e whakawhau mai ai ofa mo e tokoni I he set program. Ke ne tokoni ai api ako whakascholarship, pia pehe ki he ngahi nau-nau, mo ngahi misini, ke ne whiau, ai whie mau ako ai whodua. Ki he Tonga Development Bank, whakamalo atu ki he pure mo e kau ngā ue,
Ko mo fuaki hoko ai ngai scholarship e tani ma. O ke tu wa mai pe fa malo atu ke tau whenga aku wa Afrika au. Ke ngahi ngawe anga ko toa i tongani whakamalo lahi atu. Ke o mo ke tari lelei e tau whanau ako. Ke mo hanga ako i mo whakalakalaka i e nau poto me nau tau kei ngawe. Whakamore atu. Ke mātua tau i whanau. Ka iaha mau tō nou, ho mau lelei taha, whakamalo atu. Ko tuku mai ho mau whalala, ho mau whanau ke mau akoi. Te ria ho nau kahau. Ki he staff ko toa bea tis, mo i ngahi ako anga whengawe aki. I he otu motu o tongan. Whawhonga i atu e tare kita ako. Pea mo i kau ngau e apia ko teknikare whakololo e hau. Whakamalola hika ki mau tolo ho mau mataha mai. Ke tau lawa whakakato e tau mua mo i visone e potu ngawe ako. Whakataha mo ho mau ngahi sistemi ako ke tau teu i e whanau ako. Ke nau hoko ko hakakai whalalaanga. Ta ke nau langa ho tau whonua. He ta whaaki pe nau ngawe ai. Ta ke tau lata ho tau ki whonua ko tonga. Ik pare mia, ka koe whakalangilangi. O e kātoanga tānak tungani. O mau tala monua tu kia te koe. Pea mo ngahi whatongia mamafa o ke fuesia. I he pureanga. I potu ngawe. Famili, pea mo e siasi. Kawange. Pea mo e otua mafama ke te whakapulu koe. I he koe ni mo e kahau. Mau tala monua tu ofa ke mau ha Krismasi. Mo ha tau fo o monu ia. Tua ofa iki atu. Tapa mo e o tua. E whakarewere wao niu, o universi. Ai o tua. Koe o tua ia me kamataanga koe. Ui kai hano kamataanga. Koe o tua ia e tūloa tai ngata. Ke ngataanga koe. O kui kai hano ngataanga. I he wafa koe ia. Whakatuloa tuai. Tapa mo ene awhio. Mono whare. Whakatap ke eik paremia. Eik minister wa mo e preanga whanua. Whakatap ka hau eik. Whakatap atu whaiwhikao. O e president ses awhitu o tonga. Eik whalanglangi. Ko re peha ngofu abe me tare ki tāko. Ke u puni atu e whatongia koe. Koe rea pe mei tahi. Hei kai tuko e waka, kai whai haka kau. Ata mo e motu ani, ke whai ato haki whakalawe. Ki he whakamatala whakatau, apiako, whakololo e hau e ne awhio. Ko haki pui tuasi pe ke apiako, na e whakotu whoki a apiako whakololo e hau, e hau atolu o Novema, o e tahiwa walu ni maa. Ko e maa i moe a ne awhio ko unga whanua, tau whaau tu pou whaa. I he ngau e whakataha, pia moe pure anga sia mane, ko e sio whaki kono teu i, hakau ngau e kauwaka, ke na alawa ke nau o ngau e, i he ngahi waka ko a iulope, tau te whito ke ngahi waka ngai kautaha sia mane. Ko e mai moa na e ola lelei. Pena tokolahi au pito, ai kautonga, na nau mau tāpuaki, nau mau whainga maarie, o nau o atu, o ngau e, i he ngau e anga koe ni, pia tawhi mai ai ngahi tāpuaki lahi ke whanua. I he whakaofi mai ki he tahiwa hiwango fulu tupsi i, ne whakaikuiku e ngau e kausia mane ka nau foki, pia ne iku o mai ai apiako whakololo e hau, whakafoki mai ki loto, ki he potu ngau e ako. Ne kai taimsi me iai, ki he whakafuafua, ki he wafe maono, ne toi awe ai apiako koe ni,
O whakakaunga tāmaki atuia ki potunga ue koia, ai pureanga, ai motis. Pea upe ki taimi na e whai ai hono a te tai, pea tūtu uni, ke tāpuni whakataimi, ko uhi, ko i kai malawa ai ako anga, ke nea usia, a ngahi tuunga na e whiema whakavaha pureanga, i ngahi konversio whakamamanlahi, ke a usia e he ako anga. E whakalangilangi whakamore ka koe ngahi kaupea ue, o lawe peki ai, ke tau sio atu ki he hala whanonga, whaingata, na e fou mai ai, e ako anga koe ni. I he wafe hongo fulu maa wa, na toi whai hono saubulu, pea iku whakatau mai, e he potu ngau e ako, ai pureanga, ai silapa pea mei he marini whakawaha pureanga, whamaman lahi, ngā silapa ako, o mai o whai hono whatua ia ngā silapa, ke hoko atu ki ai ai whainga. Ne ai mo taimi ne toe o atu ai api ako, ki he kautaha koe ni koe fisa, ka i he lolo tongani, ko toe whakafoki mai, ai ako anga, ki he potu ngau e ako. Koe ngahi whetū kua aki koe ni, e ki whakalangilangi, o ku mahino pe koe hala whanonga mohu pore, mohu whaingata. E kakaua mai, e ki api ako whakololo e hau. Ka nei kai whai halau kafu. Nai sio peki mu. Hange pe haki mama, tānolo. Pa me mui tānolo. Nai alo whakipe. Alo whakipe pa i ahoni. E pare mia. Koe tuunga ma o lunga au pito. Kua au ki ai ako anga whakololo e hau. Neongo e whakatamaki koe ni e hunga tonga, hunga hapai, pia mo piau kula, e kamata anga e tau, pia pehe foki ki he hake mai koi a e whaingata a COVID-19, ne iai pe ngahi mea nei kai malawa, e whakatūtū koi a pia koi e tau ni. E kamata anga peo Sanuari he konga ki mua, ne hoko e ui ai eiki ki e taha, e kau whai ako engineer, o e api ako, ko Chief Engineering Daniel Awere. Pea hoko ki a ui ai eki, i he kamataanga pea o e tau. Hoko mai e tsunami, pea hoko mai pa mo e COVID, na iai e ngahi polokala mako na e whakatuutu. Ko e class 4, pea mo e class 5, na i kai ke malawa, ko e uipe, ko e ngahi whetū kua aki, nei hoko lolotonga a ngahi taimi whaingatamaki ko ia. Kai ke he paremia, na e malawa kakato, ke whakahoko a ngahi polokalama ko e tolu, i e tauni. Ko e ulaki o e polokalama, ko e polokalama ko ia o e GBR, pe ko e General Purpose Rating. Na e kau mai ki ai, a toko wafulu maa tolu. Pea na e lava kakato ia. Ko e polokalama whukeni o whakatau kei ai, e tamasi ako, ki he malae ko ia, pe ko e o alwaka, tatau pe i he tawhaaki ko ia ki he whunga waka, pa mo e tawhaaki ko ia o e engineer. Nā toi malawa lelei whoki, pia mo e ako ki he eiki waka, engineer Kalasiono. Ko e ako ko e ni, ko ki nau tolu koe ne nau lawai ai ako koe ni, pia kua ositaria i ngai konvesio whakamaman lahi, o ku ngofua ki a te ki nau tolu, ke nau eiki waka, i he whangaki i waka kaua e tau whanki i waka tautai koe ni, o nau tautai whakakomesiare i o tau potahi. Pia na e lawa pa mo ki ako e taha, o kui koe April Seaman, pia koe ako koe ni, koe ki nau tolu ko ku nau lava e ako koe ni, koe tikite certificate ko ku nau mau, o ata ki a te ki nau tolu ia, ke nau ngā aue, ia kautaha waka pe, ia whanua i māman. E whalanglangi, koe ngahi, a koe, prokalama koe, na e whaihono lere aki, pia ko lava lele ia, pa koe whanau koe tanak tūnga i ahoni, koe nau tolu ia na nau whakakaunga taha maki atu, i he ngahi polokalama ako koe ni.
O ki kai fi whakangalo i he whakamatalani, a ke whakamalo ia, a ngahi kautaha, ne nau lawe mai, ko ui ko hangahi whakatangi, pa mo ngahi tono nou, nai kore ai, nai whai atu ai ai kore, pia mehe apiako, ke ngahi kautaha waka kotoa pe whakamo vete vete i tongani. Kai fo ke fi whakangalo a ngau e mahu inga, mo ngau e whakataha, o whakahoko, pia mo e potu ngau e marini, ki hono whakatoka ngai, pia mo hono whakapapaui, o ku kei tauhi ai tūku fua, pia mo e revolo, o e ngahi yako anga whalautahi koe, o ku whakahoko i he ako anga. E whare mia, koe iai ani ihi na nausi i lere aki i mai ai akoni ke tunga maolunga ku iai he taimini. Pea ko lava te nau whaifatongia. Ka kou loto koe uhi ko tunga maolunga ku ausia he tau kau wako wholau tahi tongani. Loto peke whaihano acknowledge. Kau ki ai a kapteni Viliami Mafi. Ia ueni o tau wau ke a koi ai Master Engineering Class 4 i tongan pea o ki kai ke si halea ke whakahonga aki ai ngai tokoni ko ia. O gai pe amanaki pea ku mooni pe koe ngahi o ku kakapai loto koe uhi koe ngahi nau nau wako o ku fie ma pea ku mahino pe ka ku ai pe whakaamu e paremia ke o ana ari kina ke mautolu ono tokonia ka whai ata whakatangi i ngahi whakatutu koe ni ke kei puke puke a fula a ngahi kosi koe ni ukloloto ngā whakahoko. Tala monu atu ke teue Kirismasi whatawange ke mau ha moho family Kirismasi moho tāpu e kina tua whatu. Whamarolahi ki he ripoti ko mai me he opo hongo apiako whalautahi pia pehe ki he tisi he pureako o he hongo apiakoni ko e tau whamarolai i he ripoti ko nahanga o mai. Ko tau au mai ni ki he mominiti ki he taimina e hui ngai e tau hieni ko hui ko e katoanga o e whaki ngai tohi whamoniako pia ki mua ke whaki ai tohi whamoniako ai ta whaki alutahi tau fia ke he tuku mai he ifi palasa ai koristonga ha foi whameiti ma ki tau tolu ki mua ki tau kamatarewa ai whaki o ngahi toi whamoniako me he tawhaki alutahi. Ko e ukorhen ke whaifi ai koristonga ko hono taimie ni malo abito.
Ik pare mia kore pe whanga e whakatapu ko whakahoko ka tāma me mutuani ke u laua te ngā hingoa o ki nau tolu ko nau rawa i lelei a whengako me a paka whalau tahi ato ngā whololo e hau. Te ukamata me ka waka koe ni GPR pe ko General Purpose Rating. Whahingai ni ko nau rawa e ako mahina e ono teu ke whalau ki tahi. Te vita pare tau anau te takamotonga ho makarikao. Una lauta ki Salt Lake City, kakao. Makahiri taha hifu hapai. Augustino Koro, umusi tangadapu. Vreti mea langoia o honua ewa utulau tangadapu. Whangawalu o whaina he lotu, Leone, Whatumu, tangadapu. Sione, Mel Davis, Mafi, hihifo tangaleka, whanonu hapai. Stan Silao, Mafi, tangamololo hawe lotu. Tangadapu. Sinsa Mounga, Mafi, tangamololo. Filimone Kini, Mapuhola, Fuamotu, Tangadapu. Yosifa Uruagi Hiatu, Oneone Fuamotu Tangadapu. Mosese Falala Aduhoma, Farehau Nuatoptapu, Tangalega Hapai, Eweki Nuatoptapu. Alifilete Alamani Taufa, Hateiho Utulau. Fulau Hola Alo Italunda Tanikolo he lotu, tonga, whalopeka hapai, toritori waini tangadapu. Siao si bondi, tuufui, wamotu tangadapu. Wiliami juanitoa, tufuwai ewa, tofoa tangadapu. Afei, whiawhaaki tuiwai, ohonua ewa, whaleloa hapai. Te vita ngase e ata u anga o tea utungake tofoa tangadapu. Te vita kioa waisima fotuha aha awhewa weitongo tangadapu. Iki kairea
kai lea o honua e ua o tulau toka tapu. Sai wairewa mga hipare whaka makehe. O se... Ere mga hipare makehe ki he kau whainga koe ni he Yep. Yep. Lia miti one toa. Tu fuwai eua, to foa toka tapu. A fei o faaki, tu iwai, o honua eua. Whareloha apai. Te vita ngā e seta, ngā se eata uanga. O tea, utungake, to foa. Te vita vaisiba, fotuhaa, ha awhewa, ha apai vei tongo tongatapu. Iki kai lea, o honua eua o tulau tongatapu. Sai koe pare whakalangilangi le waeni ki he toko taha tuu ki mua he le soni North Koro, ua he le soni engineering, ua he le soni catering, lava i lele e sivi whakaako kone GPR, fuaki a ka Dominiko Pasikala a tuaki, koronga ne iafu wawau na kolo la pah tongatapu. Tuki mua he le soni engineering, tuki mua he le soni catering, ua he le soni nautical, lawa i lele ia le soni sivi whakaako GPR o fuakia kia. Lovely ako sita leapao o houa rei matua wawau whakakai haapai loto haapai ha teiho tongatapu. Ko toko taha ako na e ua ke helelei taha e whenga siwi a GPR ko General Purpose Rating i he tau wanoa ua o fuakia ka Dominiko Pasikala atu aki. Pea koe tūki mua i he rei, pea koe le rei tahaia i he GPR. Tūki mua, koe le rei tahaia he klasi ako koe ni, GPR, fuakia ka Lovely ako sita, lapao houa. Sai koe lawa ia GPR e pare mia ka tau hokat mua ki he klasi ako hoko, koe master klasi ono ia. Aia ko whainga ko nia kuange nau ki ngafua ke nau frau wofi holope he coastal.
lahaina tatafu whangaloto. Samuela tatafu whangaloto. Marina tuie moana tu pou. Tongadap. Maka he lotu rea maa tongadapu. Giovanni Tuikolovatu, whangaloto. Siosaya Katieri Mafi, Kolofo'ou, Mairetaha, Tongadapu. Whatawhehi o la paha, a merida Finehika, Mafi, Waololoa, Mairetaha, Tongatapu. Poasi Iongi, Tongadapu. Fuatapu Saints. Atonio Patua, Kohinoa, Hadeiho. Lehopoa me muriki vailahi, tuuta whaiwa hawhewa. Wharenga mesi tuyo, tu one toa, whotuha hapai. Ko ngaika visesio pia wafi atarika, wawa. Se misiteu maulu-ulu Tongadapu. Etika te mokalati whakaanaua ki konola wā ke sopu haweru lotu. Kai ngahi special prize pare makehe i he tō wako koe ni. Ko e toko taha na e ua ki he rerei taha i he Master Class 6, Class 1, ko whatawhehi o la paha a Meria Finehika Mafi Waololoa Mairetaha Tongatapu. Ko e toko taha rei taha i he polka maako koe ni, i ki waka klasi ono, o whakia ka sio saia Katieri Mafi, Kolofo'ou Mairetaha Tongatapu.
Koe lawa ia e Master Clasiono, kata hoko atu ki he Apple Port Seaman, ko AB, ko whaahinga ni ko naurawa i lelei, ai ako tau e tolu, e pukala maka koe ne whokololo e hau, ki he laisedi whautahi, tae whakangatangata. Lawe i tawaka e ti kā, Kandavu Fiji, Bounga Aone Hapai, Tuanuku, Sopo Taufa. Lawe i tawake, kau ngasangato wharemaka, angaha, iwa ou, tonga rereka, whangangoto, tungarap. Seini mati e talo, he lotu, whatungia tau, koloa wawau, whangaloto, tonganapu. Pati bos fu ou, whatungia tau, koloa wawau, whangaloto, tonganapu. Whalau hola fifita, mapuho ia te evolo, hakame tongadapu. Tau whawhiwhita, ha ano, whakakai hapai, tofoa tongadapu. Tau whamereki whiwhita, mapuhoia te volo. Tongadapu. Sione piukana, hei wakaola, hafoka, ta anea longo mapu wawau. Tupou mata pure tunia, halapio, ni wato putapu no muka havelulote, homa karikao. Tongadapu. Maka noti he e hau, ha awhewa, tungua no muka ha teiho. William Yongo Iwahare Polo, kai anu hunga wharewai, hala wawe tongadapu. Vehi tau kakala, ngai motu, ha ano, pukotala, davutoka, tongadapu. Bolta, sio ake aho, kawai fiafu, la paha, mapuhoia te volo. Alipate pope, la waki, mapuhoia te volo, talafou makaunga. Whatawhehi o la paha meria white hika mafi, wāloroa mai le taha tongadapu. Filipo Manuhaapai, holonga la paha tongadapu.
mumui longolongo a iwalu, maafu, waini kolofo au longolongo. Tungadapu. Paula katoa pongia, mangaya, fatumu, tuadaglang. Williami Taliauri, fatumu. Katrina Toki, Haveloto, tuadapu. Langatori Turki Hakau, Nei Matua Okoa, Horewa, Hunga, Kolmotua, Talasiu, Tukadapu. Sione Amanoni Kobirias, Tukunga, Fuamotu, Tukadapu. Siosifa, Sisfa, Tunga Fasi, Kolomutua, Vaini, Fuamotu, Tongadapu. Yo. Johannes Waisere, Ihifo di Otoptapu, Navea, Pangai Hapai Hobugerikao. Se bisivea le matu awawau o ua haapai o honua e ua maufanga. Talanoa ului la kepa havelu. Brenton Paimuri Wola Matuku Tungua Hapai Tatang Botong Atadap. Usia. Sai ko kau AP hoko atu ke he ngai pare ke whae ngoni i o Apple Seaben ko ta whako no engineer. Petalo whanonga, talau, mawau, malapo, perehake, tongapu. Whatai whiao, tongapu. Sione whakahoko kai velata, lo whanga hapai, haatafu, tongadapu. So ili pulu la pao, lo to hapai, tongadapu. Francis Murphy, Whangareaunga, Tongomoloro, Haveloto, Tongadapu. Talia I whaose hello to Sifa, Kouma, Hoi, Lapaha. Pai Okalani Talanoa, Hadafu.
Te vita tongotea, e ua tongarereka tapai. Si aosi ka fotokelau tō pui, kolomotua sopu, ka petā, ha te iho tokatapu. O te niri mboala, tui wailala, o waka talau rima tua pahu. Saiba ko ngai pare makehere waini, o toko taha ako, na e ua whakakatoa i he le soni noti koro, i he le volo ako kone April Seaman, na e whoakia kia sio sifa, sisifa, tuunga fasi. Ko e toko taha ko le rei taha na ne mau, whakakatoa a le soni noti koro, i he April Seaman, e whoakia ka whatawhehi o la paha a Meria Whinehika Mafi. Ko e toko taha ako, na e ua whakakatoa i he le soni Engineering April Seaman, na e whoakia ka paea i Okalani Talanoa Hatafu. O hoia te, mapuhoia te wolo. Ko e toko taha ko le rei, na ne mau whakatoa a le soni Engineering i April Seaman, sione whakahoko ka i velata Hatafu. Ik pare mia, ko kakato i e whaahinga, o nau rawa i rei mea wak whalau tahe atonga, e proklama ko koin ua noa ua malo. Whamaro lahi atu i he lava le rei o e whahoko no whaki o e toi whamoni ako a e tawhaki alotahi. Kua e kore atu heni ke tau toi pasipasi ange ke reo lahi i he lava le rei o e whatongia o e kongkongini ke alotahi. Whainga maari e koe ni, e tuku ea ki he iwi bea me he koristonga ke nau toi o mai hatau fwoi whakamā mawhana he hoa koe ni, lorotonga ko ia whamore more a ki nau tolu koe tawhaki ko ia o e tisi, whamore more ke mou whototo, mai rewa ko hui koe tau taimi u wawepe, lorotonga ko ia ai hanga e he iwi ko ia, iwi palasa e koristonga o mai a tau whamama whana i e hoa koe ni malo abita.
kola ke matanga ke mo paspasi mai ki he ifi mari e koia ko omi e he whana wako pe me he koristonga. Whamore more pe feitona e ki paremia ka e whakiange ai ki tohi whamoniako ai whana wako pe me he apiako Tonga Institute of Science and Technology ki he Pongpongini. I he Pongpongini e kamata atu pe me he tawhaki koia ai kasa e ki paremia ko e ria fo weni na toki kamata pia i he tauni pia ko hiriange ai kamata o e tauni o kulawa ki nau whakakato ai proklama kasa o mauai nau ki certificate level oua i he Pongpongini pia ko ai whamarolahi i he takihala i wheituuna o lawa i ke ausia e whanauni ai nau ki tohi whamoniako certificate level oua i he kasa. Me itua ne ki ware wawau, mataika horewa wawau, mo hate iho tonga tapu, vai tō me langi whanunu. Me te whisi wawau, pukotala hapai, tofoa tonga tapu, sa resi kafi. Me whailoa hapai, ngere ia tonga tapu, areki tō masi makafi. Me itua nekiware wawau, mo tānea, horewa wawau pe mukapa, ka moala. Me iniu tō ua pe mo kolonga tonga tapu, wota poha hau. Me kolo hapai a hau niu tō ua pe mo holonga tonga tapu, mo sese moi moi toto pongi. Me onua e ua pili tonga tapu pe mo whanoi hapai pa mo tungua te vita tō nunga he lotu po ese. Me inukunuku tō mololo pa mo whahefa pea mo tō tapu taki mama ke rikupa ki walu tauataina. Me i mawhanga pa mo halarewa tō tapu pangai hapai mo pangai motu wawau, wili talafungani tuyo ni toa. I e tawhaki koia automotivi, engineer mea lere, mei o ua hapai whahefa tonga tapu, saimone tupou uloaki tempare afu. E fitu iuka mea tufuwai, whareloa hapai, ngere ia mo talafou tonga tapu sori afu. Whono ifua me otu mo mua hapai, whatai hateiho halawawe tonga tapu, se kope maire lātu ahanima. Me i loto whoa hapai, o honua eua waini tonga tapu, George Bullock. Me i pangai hapai, te whisi wawau pe mo hawe luloto tonga tapu, Paulo Anthony Scott Whakahua. Me hauma eua la kepa mo whatai tonga tapu, sione muri whatai. Me i tungua mo wheremea whotua hapai, sione tau kolo whetuu. Me nomuka hapai kanukupolu mo wholaha tonga tapu,
so saia to niua he lotu hakau motu fifita. Mei atata pea hatei ho tonga tapu mo se wahanoa folau. Mei hasini pia mo kolonga tonga tapu Stafford hiko. Mei hatau hapai mau whangaloto tonga tapu so sefo laulau pia alu i ke tau. Mei talasiu pia mo lapaha tonga tapu kuri loa he toafa hausia se kona katoa. Mei tungua pangai hapai a maire kolofou fasi moe afi atungi tonga tapu so saia tala ofa meilangi kau loka kupu. Mei whareloa hapai kano kupolu manuka nofo nautoka wiriami helot lerei whainga ala nisi. Mei alaki perehake whanga pe monukunuku ke eriti pritsinga mo sese lasike. Ohonua eua fatai lakepa tonga tapu siaosi watalatu. Mei fatumu pokotala tataka motonga ne maia sami wela reha. Mei vaipoa hifo niwa top tapu tonga mololo tonga tapu vai velata alani liutai. Mei hafewa hapai honua eua fatumu pahu tonga tapu Albina Teslin Mahe. Rei matua wawau hafewa hapai pahu tonga tapu sunia ngalu onewai malohi. Me yofu wawau halawawe tonga tapu te vita pongi malohi. Me whareloa hapai whahefa tonga tapu waisere wakauta atu ahosivi maasila. Holopeka hapai whahefa mokolo motua tonga tapu Paula Moa. Me kolonga pea mo maufanga tonga tapu Hapakuk William Nayata. Me wharehau niwa top tapu, niu toua tonga tapu se misinunu. Mei matahau, wharewai, tānea wawau, American Samoa, Sione, Viusati, o Tuafi. Mei hoi, kolowai, maufanga tonga tapu, Sione taria uri malohi palavi. Mei watu pia mo homa tonga tapu peki tawa wawau, pita merekse teki whiau mo ngalu palu. Mei utulau lo mai viti tonga tapu, Mikaere Maia Ciunia Pulupaki. Mei petani eua, pea lavenga tonga mawai fo usiare. Mei kolofou niwa fou, mata aho eua, popua niu toua tonga tapu, Sione te wila paia he lotu tamare. Mei uiha hapai, utulau tonga tapu,
Lofen rinisesi tupou ciunia tawaika. Mei fatumu longo teme nomuka hapai fine eva moi he keresi tau tuyaki. Mei maufanga ngereia tonga tapu pota miane saresi teu. O ua hapai pia mo lapaha tofoa tonga tapu sione halatoa wainga. Mei uiha halareva hateiho tonga tapu takawaha tuitupu o niwo lavea. Mei longo teme tonga tapu Hensley Feofaki ki iules waka uta vulangi. Ie tawhaki koia o e tufunga. Tawhaki koia o e tufunga. Mei fulaha tonga tapu Martin David Bradley Ahovelo. Mei haano lotofoa hapai Samisoni tu amerie lerei Kenya koteu. Fatumu pe mo fareloa hapai kanonga taa fanguna atonio. Uiha pe mo koulo hapai kanukupolu lakepa tonga tapu sione paya iokalani Bloomfield. Mei pangai hapai George Fau Chen Jr. Mei tarihau kaberi neafu avau mo havelu loto tonga tapu manoa faumu. Hunga tane avavau uvea fareloa hapai vaini tonga tapu te vita finau fangfangu. Mei onua eua pe mo vaini tonga tapu fare masiva ofa helot fifita. Mei hafeva hapai mo neiafu vavau Paula fifita. Hauma moholonga tonga tapu lore sio filimoatu. Falareu mo kameri vavau popua tonga tapu kere korio mau ikiskis finau. Mei mua eua farehau niwa top tapu mua niwa foou Solomone Kaloni Foki. Rei matua hauma vavau mo holonga tonga tapu lisate fifita halai fonua. Mei rei matua pa mo horeva vavau sosiua fare mama havea. Hihifo niwa top tapu popua tofoa tonga tapu hikuone paya kivalu. Ikolfou pe mo tofoa tonga tapu Huchat Sulaiman Kafalava. Mei whangare o ngā hapai ni toua tonga tapu alatini kata. Vaiusu hamoa, ne afutahi vavau, e weiki lapaha tonga tapu, ika whaao kawai whiawhi. Hoi, whakakai hapai, vaini tonga tapu,
Mareselo tauanga he lotu tiu ni akuluka. Mei whareloa hapai tānea wawau ne pote la fōu. Mei sapata ni wa fōu tō morolo tonga tapu siane feresi o peteri ofa he lotu i tapululu lama. Mei sapata eua koulo hapai te vita anga kehe lama. Mei have loto tonga tapu, Solomone reka rea ai vai reka. Mei hatehi o tonga tapu, malapo tonga tapu, lans foaki polo ki hau mafi. Mei fotuha hapai mo mataika wawau te vita mafi. Mei vaini pia moha teiho tonga tapu, Frances Mausia. Mei nuku pia mo fuamotu tonga tapu, Maika Mounga. Mei ohonua eua, lia hona la paha tonga tapu Andrew Johnson tui houa nā paa. Me yanga eua la paha tonga tapu Filipo Pani. Me tānea wawau pia mo pea tonga tapu, Williami Sauvea Talanoa Pau. Me utungake pia mo rei matua wawau, folau hola i se nese au. Me i pangai motu wawau, longo popua tonga tapu, Tari Stefano Siare. Me i esia ni wa fo'ou, waipua ni wa top tapu, pangai votu wawau, te vita haunga o e hausoakai. Me la paha tonga tapu, Christopher Pensimansore. Me iofu wawau pia mo mangia, malapo tonga tapu, Asaeri Funaki Talasinga. Me i wheremea hapai, nungu tonga tapu, Sosaia Tawa Kauwaka Tatafu. Me i uiha hapai pia mo nungu tonga tapu, Lisiate Seremaia Taufa. Me i uiha hapai, te kiu nungu tonga tapu, Saula Taufa. Me i toko mololo pia mo hofoa tonga tapu, nuku mo wahai tauke iaho. Me i havelu loto, toko mololo tonga tapu mo hawhewa hapai, Karistiane o wafe i tauke iaho.
Me I holopeka hapai pia mo maufanga tonga tapu ne maia ofa hevi sone tonga. Me I have luloto tonga tapu ka veinga valupei tukuafu. Me I hawhewa hapai maufanga whangaloto tonga tapu tō masi tuku haukawa. Me I pangai motu pia mo houma wawau hau toka vaitaki. Me I tānea wawau pia mo fotua hapai fuka o e hau walu. Me I kolonga pia mo waini tonga tapu pretty mate walu. Me I wharewai wawau pia mo houma tonga tapu Dale Lisiate Talanoa. Matahau pia mo waini tonga tapu Manase Unaloto ki Sydney Palaiti. I he tawhaki koia o e ensinia uhila, pia ko e tawhaki ene uhila. Me I toa nekware wawau, tataka motonga pia mo tofoa tonga tapu, Sami Wela ofo I kalanga akau. Toula o tea tawa wawau, Rodney Ivan Chandra. Pia me I kapa uturei wawau, ala ki whonua longolongo tonga tapu, Hestoni Wesley Faa. Me I lofanga hapai, uturei talau wawau, Alfonso Huawai o Oneata hea masi whanua. Me I masilabea ni afu wawau, no muka hapai, kolo kakalata tanga motonga, toa hola me whahefa, nofo I hautu tonga tapu, kirifi tupou whatawhehi. Me I toula wawau, whakakai hapai, matangi ake tonga tapu, Mosese Finau Whirimaurie. Me I honua eua wheremea hapai bea mo maufanga tonga tapu, Lupeni Ufi Whirimone. Me I hawhewa hapai, petani eua hauma tonga tapu, Whekumi ki helerei terutaka Tachima Finau. Me I wheretoa wawau hakame tonga tapu, Hirita Finau. Me I longomapu uturei wawau haano hapai, Taniela teiteu I Nairuwa Fulau. Me I toa nekiware wawau pia mo matari ku fisi tonga tapu, siane tu fui hefa. Rei matua wawau pia mo hofoa tonga tapu, siane kalamtoni kawai. Me I muitoa mo haano uiha mounga ane hapai, Tani Lafolangi. Me I koulo fotua foa hapai, siane Iufonilangi. Me I hawhewa pangai motu wawau, wate soni tunga whasilauti. Me I te fisi wawau bea mo whasi, maufanga, nofo whangaloto tonga tapu, Suriasi Onesi Pila Lave Mau. Me I mataika wawau, whakakai hapai, waini tonga tapu, Sonatalene Lave Mai. Me I hunga wawau, Halarewa, Kolofou tonga tapu, Krismasi Kevin Maasi. Me I neiafu, Masilamea, Halaufuri wawau, Sela tapu Osimafi. Me I Vaipua, Niwa top tapu, Perenato Manu.
Me ilongolongo tonga tapu lo fanga hapai Richard Lea Atala Osai. Me utui vavau a maire kolofo tonga tapu moala toutai palaki. Me ipangai eua fatumu tonga tapu manako eveva ki laurea palusa. Me kameri vavau halavave tonga tapu murio reita fekitaki mo tonga tukitoa paskala. Me holonga tonga tapu longo siane Simone ofa helotu Prescotti. Me kolovai tofoa nukalofa tonga tapu wiketapu o millennium me pongi. Me petani eua nuku tonga tapu lo seri taureva la tu tafea. Fasi moyafi kolofo tonga tapu metamosi faosinga senturi heamoni millennium me fo tafolo. Me nuku tonga bololo tonga tapu arifereta taina. Me yoko avavau holonga tonga tapu wesire taafa ua. Hakame pe amopea tonga tapu Daniela Kaufana Tausinga. Me itafahi vaipoa ni watop tapu moholonga tonga tapu siola ata waka. Me itofoa tonga tapu lotofoa muitoa hapai mo sese avalu fononga mo ekitoafa. Me mafanga tonga tapu tuane kiware vavau petelo sanere toi api. Me ilongolongo tonga tapu lo fanga hapai Samuela meiri to ia. Me i hafeva hapai maufanga tonga tapu flauhola i makefu tongia. Kariko mawai tangi mi hamula hasini tonga tapu sosiua nofomuri tufi. Me i hatehio tonga tapu rei matua mataika vavau pensimani si uperi koula tuiplotu. Me i mataho eua mo veitonga tonga tapu Adrian Joseph Tulahe. Me i maufanga mo hatehio tonga tapu Patrick Havea Kalamfoni tunga hala. Me i makave mo hakio vavau pere hake tataka motonga tonga tapu vea malohi tupou. Ya me sia ko kafoa vai ko tufutere isileri vairea. Ia tafaki koia o e tere kwa mea. Tafaki ni e tere kwa mea. Me i longo mapu vavau kolofou tonga tapu muitoa moungaone hapai sione likio iloloto lokotui. Me i hifo hapai hasini homa kerikao tonga tapu fetai aki mafi. Me moungaone hapai mo hakame tonga tapu Simone Kapa Muri. Me i mua eua hofoa fuamotu nukureka tonga tapu reha ivayangina taufa. Me matabaka vavau hofoa kolonga hauma tonga tapu sio siua whakaau whanonga vau lerewa tupou. Me ini toua mo tataka motonga vaini mo fulaha sio saia ve hala tiunia. Me hifo ni o top tapu kolomotua lapaha tonga tapu Paula Silatolu Reinhard Matayasi Vivili. Me hifo ni o top tapu wafu wavau hafeva hapai ngereia tonga tapu se misi finau Vivili. Pea me horeva pea mo tari hau wavau whaka anaua ki toloa similai.
I he tawhako ia o e panel beating ipe ko e mono mea lere. Me i te fisi wawau o ua hapai to whoa tonga tapu perikani e sau. Me i kolowai tonga tapu, te vita whailoaki aho whalala makahunu niu. Me i talafou, loto hapai, ia wha tonga tapu, hauma e ua, wiriami ngungu tau whatai. Me i pētani e ua pe mo mauwhanga tonga tapu, te vita i les masi mau family fo tupou. Me i whata ulua ni wa fo wheretoa wawau mo tofoa tonga tapu, po te sio si voki ki waha folau la walu waka. Me i pangai hapai kolo fo tofoa tonga tapu, Choden Stout Louis Fawanuku. Me i holonga tonga tapu, Masalu Fungawaka Whailoaki. E maka hako walu hapai, mauwhanga tonga tapu, siane tui tupu hei moana mo hauma. Me i whata ulua ni wa fo'ou masila mea tonga tapu, Linus Opara Luka. I tawhako ia o e palama, tawhaki o e palama, me i whata ulua e ua, siane taofa kai hau. Me i halau furi wawau, Solomone tu pulotu kolofai. Me i lapaha tonga tapu, wheofaaki la tu hoi. Me i hunga mataika ne iafu wawau pe mohawhewa hapai, ke pueri toke moana makario mahe. Me i hifo tonga rereka hapai, misieri mana he vai mo i maire. Me i kolofou tonga tapu, me rino atonga malakai malamala. Me i pea tonga tapu, Marceline Chepnet maire, Marie katak. Me i tataka motonga pea motala fo'ou, Manu lai atea manu. Kolo fo'ou pea mo mata aho eua, siope puri manumua. I sopu pea mo houma tonga tapu hawhewa hapai, lopini paya i mau i masalo. Nungu tonga tapu, koulo hapai, atamani ciunia eukariti mao. Me i longo tembe mo anana maufanga, landisi mateaki matonga moria. Tataka motonga pea mo ngere ia, tui halafatai tolu tau hangana Oscar. Me i fatai tonga tapu, Daniela Foriaki ciunia paongo. Me i hofoa fatai tonga tapu, Kariopasi o sia mo ui i whare ofa pauware. Me i talafou bea mo okoa wawau, hei lala fuitahi potesio. Me i holonga tonga tapu, Augustino Fineri Umata Purete. Me i hifo bea mo wharehau ni o top tapu, na whetalai sangoi mori. Me i lapaha tonga tapu pea mo wharehau ni o top tapu, manusiu ki he loto tari auri. Me i e sia kolo fo'ou ni o fo'ou, mo maufanga tonga tapu, patere sio wha anaua ki mamana mau aho tauwha. I whlaha tonga tapu pea mo hifo ni o top tapu, aholotu taulanga. Me i ofu wawau pea mo matuku hapai amana kirerei taurepa. Me i lakepa pea mo ngere ia tonga tapu
asaeli mapa seniola wikelotu te. Mei whātumu tonga tapu, isileri tavuki tuitupou. Mei hawhewa o ua hapai pia mo niwa whoou, saretiri halawhetu yaki tupou. Mei vaini kolofou, funga whaua hala tukutonga maufanga, kalala palu wawau uhamaka. Folaha pia monuku he tulu, vika tupou wheretoa uluakiola. Ki hou mapea mo whātumu, siano fulau hola i utulongoa a mama wahe. Ia mei kolo fōu mo mua niwa fōu, tamaso wakatapu. Niu tōua tonga tapu, te vita whaos fulau vehi kite. Whamalolahi ato tangata iki paremia ai whakakoloa hua koini ke whaki ai ngahi toiwha moniako ai ta whakoia ai tisi i he pongpongini malo apito. Hoko heni ki he whasiko e me kau i whia e koristonga, kena o whasi uraki ko 12th Street Reg, ai e kau tirio kwaneti ai, so siwa whiriso nuu, Lantu ila me kune pe mo Alexander Lantu. Pea ko e hoko tewa ke whasi, hoko pe e piki ua pe, ko e fire in the blood. Molo tonga mea mai ki he walwhitu poeni ma, pe mo e live stream ko ia ai Broadcom FM Broadcasting. Me he tanatunga, koristonga. Mari ko ko me ka wifi ai koristonga i hon malo. Tapu mo ya fio tua mafi yo taulo tonga. Tapu mo tu yo tonga king tu bowono. Kui nanas pau.
Prinis kau ni, prinis si tupau tak ulkalala. Kau mai fale ha moyof. Tap ke Hawaii ke fonua. Tapua tu kulai moana. Mafto ki fale mama Muhammad Apure. Tapua ke tangata iki Palestina. O siasi aho fitu. Pasta Fanueli Mataele. Kau ma aha tau laiki. Tapat ke tali kita deo put ngawe ako mo ako ngawe iskelioko tapwa tu ki he pule fatai mi ko ni o university fa fonua tonga tangkina stin tapuhen ke tali kita ngahi ako anga teknikale Pone pate tahun sila, kau mai kau tali kita mo kau ofisa malunga me heput ngai ako. Pako kole heni ke hufanga fakatap kakato na ose afaki. Kai fai pe akile pou ki he tau katoanga fakailongai ai lava mea he tau whanau he ahoni. He pongpongini, marko hoata. O lava mai ke kātau ngani mo loto fia boni. O kou lawei, koe tanak tuunga whakao seni aonga ko angani. He malu e potu ngawe mo pule a tonga. O whamalo atua ke pule ako, mo kau ngawe aonga ko angani. I hono whawhei mai motuani ke whatongia whawhalanglangi o tau kātau angani. Whakaro tola he tuai pe ke whanau ako, nau mau, matai tohi he aho ni. Hoko a tuai pe ako, e tau whataha mai, e tanai tōnga uluaki, ai university he tau kahau. Koe aho mau inga ini ke whanau ako, o ongo api ako. Tau te whitoka ki nau tolu, ai toko wange au hiwa noa, nai mao nau whailonga he aho ni. Ai koe toko wange au taha ni mai me tesi, Patoa fitu nima me TMPI peko whakololo. Kako mo ikuna e ngahi ako wha teknikale he elia taktaha ne mo wako ki ai. Ko hoko e ape akoni, ko whae ki ati ki mo tolu, mo ako wha teknikale i tonga. Patawange pe e holoi tau tangata. Ko ulak wha ne mo koi, pe lang mamao, ke whakainasa tonga, he lot whakalisia ne moe ako, ke maua e tonga o tūtai. Koe tonga ke tū he taimi, pa kei mau melia i tanit. Ke lahono whā, ne mokoi, ke teke ako, ai whakololo e hau. Koe uhi, ko tau hala i tahi. Pea hoko atu, ke teknikale ke langa uta, pa ke langa whoku mota. Ko whakalaki whoki, o ngahi e lia ako, i hongo ako angani. Hange ko ia, na e whahoko atu i he pule ako, o kau mai ene kasa, o kia e tikite le volo ua, ai na whakaua he aho ni, pia unau lotonga le atu ki he tikite le volo tolu. Koe mau anga i vi, piko sustainable energy. Pau lotonga whakaos ngā ue, pia mo tien ki UAP, piko waa ko ia unau whapapau i alelei, oha mata i tohi, piko ha certificate. Ke iai hatikite le volo ua mo tolu, he ngahi malai ke he hange, koe tufunga uhila, ensinia, tele ukamea palama, kau maa foki a peno piding moi vali. O iai foki mo whingawe aki ke mao e silapa ke hako ensinia, mea lere, pe mea ngau e mamawha. O whahoko foki mo whotutu ngau e ke lava o whai, hono wakai e kakai kua osi mau, ai ngahi tau kei tau lahi, ke lava ke mau hatohi whakamoni ako, tuha, mo nau ilo mo tau kei. O whakahoko whoki mo ngau e, ke whakalakalaka e ngahi polokama ako, ke mau anga iwi me laa, mo langa whale. Kia ki mo tolu mau whakailonga he aho ni. Ko ho mo ikuna, ko ikuna ia, ba e family mo kolo, ko ikuna mai siasi, ko ikuna ia mai whonua. Mo ngau e pe, mo ke whātoa ngai, ke whakalakalaka ho ilo, hau toi wakai mai ki he ako maalunga ange he kahau i whakololo.
E lava pe foki mo whakalahi. Kia malae hono ua, o whepopou aki mo malae, o ke osi ako ai. Tau te whito e nika ki mō tolu mei mō tū. Ke whiau e whie mau tokoni, whakateknikare, hota ka inga we whonua. O whie tokoni whoka pulea ngā me he tapa, kehe. E lava ai o hange e koini, ko hono o mai, o MV tongi aki, me he whisa, ke he apiako wholautahi. Ko hinga pe ke nau ngau e ake wakani, ki hono teu e tau whanau. Whanau koe whakamuia ke hange, koe whakanau, ai kau puna ke mamahi, o whakololo o kupehe. Holope uri, ai whakololo, he kua tūmatangi ho tau aho. Lau ai mo tau mua ngaholo, i he olowaha, he ene kei whakatou ato. Io ke talia e angina na ato, koe uhi ke me ite a sia ko veiongo. Io ka wako whakololo hau, ko homou talae, o ku ilo me taanga ai la hono tolu, ka whainga tāpe whaingo fua, ke tuu o tai mua. He whai la aia, he kua matangi, he aho, he uri tuu ai kau vai. Whamalo atu ki hongo pule ako, kau toko ni, kau whai ako, kau mai, kau tiuta. Na mo whai mai, hono tataki mai ai ongo api akoni, o au mai ki he tuonga koe ni utau iai he aho ni. Ka neongo e atu me pule ngā, ango api akoni ki he university, ka kei mao aki pe ngai polokalama, e kei mao aki pe hingoa koe ni utauanga maheni ki ai. I kai ngā lohe ni a whamalo ke ngā hoa ngāwe, nai whai e whingawe aki, hange koia koe project seti, ai pankea mamani. Ke tokoni e uhila mo e kasa, papehe fo ke Dave Queensland, o whong mai ai a APTC, he polokama ako, mai kau whai ako. Owa ke mō mau hata apua ki me o tua mafi, e ngahi ngawha kehe, o hanganaki mai mei mua. Pa o kore pe mua ke atu peha ki konga, o whatongia ni i he lea whapapalangi. Tibet students learn how to apply their skills in a practical manner, and not from learning theory alone, to increase their knowledge and progress in life. As the field of vocational education is very broad, all students can choose from many available options. With every choice, there are proper training and education for them by teachers who use many modern tools and lessons learned. The new TVET coordination unit established by the government in the Ministry of Education was launched on 21st of April 2022. It's also instrumental with this important endeavor. We are grateful to the Australian government for the resourcing and support of this TVET unit. Previous cooperation has been made between APTC and MET through agreements with the various institutions in the Ministry of Education. It will certainly assist with helping students to learn a variety of applications to help them further in a professional career or involve themselves in a skillful art or activity on their own merit. If they get the right type of vocational education or training, students will become independent. They will become specialized after developing their skill sets and have better chances of gaining employment locally and internationally. This kind of education is also important to our economy. For instance, the government of Tonga does not have to rely on employing foreign technicians, and it will therefore generate more job opportunities for those who have successfully completed their vocational education and training, such as It may be debatable that graduates from vocational education are far more responsible and equipped at handling responsibilities than those of regular education. In vocational education and training, students follow a certain manual work that teaches them the importance of physical work that helps them to remain active and healthy.
A formal degree is not necessarily required for an individual to be qualified for a job. However, after building close-knit relationships with like-minded fellow students, strong networks will be created and beneficial to career development. We are living in an era where vocational skills should not be overlooked and university degrees given the utmost importance. With more opportunities opening up increasingly for the youth and adults, the focus should be an equal division in the academics as well as vocational education and raise confidence for all. Whatawange pe te mo mau, ha Christmas fia pia mo tau for all monu ia of heart. Whamarolahi atu ki he pare miaka ko e whawhalanglangi o e aho i he whakakoloa o e katoa ngani i he houa koe ni. Ia koutu i whapapau, lawe monu ai ai whanau ako pia pehe ki he toenga o e matanga i he houa koe ni. Ko hui ko e hounga ki he whanau ako, e whawhe whalanglangi ai ilo koe tānak tuunga whakaosieni i he mara e koe ia ai malumalu ai ako i he potungawe ako, ko ia nau whakaukau ke whai haki whakameiti haki fo i tau olunga i he houa koe ni. Pea neo ne kai ke pāsia hono whakata ke hu mai ka ko hui koe hounga ka te ki nau tolu e nau ilo koe whakaosinga eni o e tānak tuunga te nau kau ki ai. Pea ko nau wilitaki pe ke nau whahoko mai haki fo i tau olunga, ko ia i ko kore heni ke nau hanga whahoko mai ia i he houani malo pito. Whanau ko me wa a sainsi, pe mo teknolosia, ko nau tau lungai ni. E ko tau hoa na hoa koa ni, tau fitu, tangata tau fitu a whine. Teu whakatu mo e niu waka Maatara malu mo e otuto mani Ka ata e whanga mo e kai mai Mokololo o e hari e kumatani E toho e waka o tuku ki tahi Mea no olo to halo whatai A mai a ka whalo fueka Mea toki ngā holo a e tōtai I singi e vai A te horo ke mama E whakamo oni E ao whiwala O tane o whangarei Ko e ni e tāna Ko uli kai ewa Ko hono matanga Ana lilo tu atangi ke tatau Paonu konu ka moa wahungan Api e komo i mui tara E funga manono ke kaliko au I singi e vai A te holo ke mana E whakamo oni E ao whiwala O tale o whangarei Ko e ni e tāna Ko uli kai ewa Ko hono matanga Ana lilo tu atangi ke tatau Paonu konu ka moa wahungan Api e komo i mui tala E funga manono ke taliko au Teu whakatu
wa te whawhi ke mou pasi mai ke he whai wa goia ko whai e he whanau ako i he hou ako i. Kore whamore atu pē whawhalangrangi nā kungari ko awhe ai tau mua ia whololo ako whaiwa ka koe konga pē e taimi unau ture ai loki ako unau ki hū ki toa whao ai ake hanau haka foi whasi ko i ke whaka ki mua ke hoko atu e programa ko. Whainga maari e ko ni ko tuku ia ki he CEO reo ke ne hanga o whahauka atu ai rea whamalo bito. Ta moe e a fio e o tua mafi kaungu tau tolu i kātoa ngani. Ta moe e pare mia o tonga. E minister a koma ngā oe, Honorable Wakameriku. Ka koe whawhalang ia kātoa ngani. Ta moe mo pasta whanueri mataere. Pastene e siasi awhitu. Mo hataura eiki. Kulai moana. Kore mua ke au whake whakatapuni ka au whamalumalu atu. E tala au whake ko hake he kātoa ngani. Au hao atu he ke whakakato. Hai whatongia o tō mōku. Tau whaftai ki o tō mafi e ne alo o wha. Ne o ngai tau lo fu e ngai whaingataa. Ka tau foi lua pehe ne keresi. E whakakato e tau amanaki. Whakaalo maarie, ka tau kau he kātoa ngani. Ko whafungai atu, e whahauhaan, potu ngā ako mwak ngā we, tāre kita, o ngā ongo ako anga, ongo pure ako, o kau ngā we, whanau ako, e ako anga, sainisi mo teknolosia, a mui ako whalautahi, whololo e hau. Ke whawhalang e ahoni, Honorable Wakameriku, i lau maari e rerei e wheituuna, ka ke kau whakataha mo ki mautolu, i ono kātoa ngai, whakailo ngai, ka mo whuake e ngahi tohi whamoni aku, ai whanau o kakato e ngahi whie mau, e ngahi proklama ni nau kau ki ai, i heongo ako angani. O maulau tāpu aki, i whawhainga maari e i ho taimi, ni heongo e whelo whake e ngahi whatongia. Ka ke mea mai ke kātoa ngai e ahoni, o tau ho maurangi, o kātoi e mau whia, pea e mana tua, e kau mau whakailonga e ahoni, e mawhana make, o mau kau mo koe i he ahoni. O ngari kātoanga e mau whakalokuani, o e mea mai e wheituuna. O ke toi whakakoloa e kātoangani, ka kou hongerea ke whakamatala, ai mawhana i ho mauloto. E koloa kua tō. Ko mau whatongia e ngā au e ho mau ni mā, ke hao whake mo ui, e kakai o whonua, o tatau i uta, pia mo tahi. Mau whatauanga ke kei toka mai ni alo wha, o ni ngahi tāpu aki ke wheituuna. Hui koe mawha tuki, o ngahi ngawha. O whanonga loa e tau koeni. E mau talamonu atu, e fua whatongia o toi ngai tau. Kore me mua ke au atu ai whakamaloni ki he tangatai Paisteni e whakakato e whatongia whawhitai o e ahoni. Ia mono lotua mai e ngā ue ai ako a ngā. Lawe i piau ni o si whakakato atu i hongo whamatala whatau. Ai konga e whakamalo ai tupe ke u whakakato atu ai ngahi konga koe ni. E ngahi ngāwe anga o tau ngāwe whakataha mo e ako a ngā i hono tokonia e tunga tau kei ma mo e mateu teu ai whanau i hono whakahoko rerei o e whatongia mau whakakato atu ai mau whakamalo i ngahi kup whekau aki kotoa o ngahi hoa ngāwe o e ako a ngā i ngahi ngāwe anga ngahi kautaha waka ne mo tūta whaki mo tokonia ki mautolu o au sia e ahoni, marolahi e tokoni. Kau tau whanau, o moutu ta whaki, mo poupou, e ngā ue a ongo ako angani. I e tare ki ta ako, a e ongo ako angani, i ongo pure ako, o kau ngā ue, e ako angani. Malo no fuesia ngai whatongia, o e tau mo whaingataan.
Toi whakakakato mo ngai whatongia e ahoni. Te whawhotunga poto I he tapakekehe. Ko tau fia he ahoni. E kua whakaau e tokolahi e whanau ko tānaki. Ko no ngāu e whonua. E tokoni lahi, e kau ensinia tokolahi koe ni ko mau certificate e ahoni. Ki hono whakasi isi e kiu a ngahi mea lere I e pongi. I nā huanga taofi ngahi mea lere ke ua toi lere ka mau. Hao he pongi. Koe ku whakahua pe, ka koe whakakoloa ho mou pore, ke mou whakahoko hangau e peheni, ke tokonia e whonua. E kau mau whakailonga e ahoni, whamalo lahi atu, yo mou tariangi, tau whakakakato ngahi whatungia, pia koutui, te mou wau sia hono lerei, ho mou kamata, I ho mou ngāwe. Tauange ke holo I tau tangata, pia whakaholo sio anga, ai ako angani, I he tautupu e whonua, I ono teu I hakakai nima mea, ke ngāwe I ho tau whonuani. O kou lawe I peko e tānak tuunga, whakao sien, ai ongo ako angani, I he malu o e pot ngāwe ako, wako ngāwe. A muhoko atu ke university whawhonua tonga, I he tau whoou. O whaampe, ke mou manatua mau. Ko hoku manawa ki moua. Na e talu e ku namoa I moua o lau I ta. Pea awe ke ohi, pea mo tae lata, pea mo toi whoki mai. Kai aha aho mo toi whia, ahoni ko mo fu whewhine. Whai aha mo whiri whakapoto. E hoko atu, I he moui. Mau tala monu atu, ki e step fo'ou, o mou hanganaki ki ai, I tau hanga mai. O kou kore whamore atu, Ia whiawhia, pia to'o whatongia o tō ki tua, o kai tuha mou amanaki. Ha whawhotunga o kai tau, mau hu whanga he lotu. O whatauange, kei toka mai ni alo o wha, e whakaosi osi o tau, pia ka tau ka au sia e hoko mai Pirinisia o Merino, e tau mau kismas whiawhia, mua tau whou whon tāpu e kina. Lewa malango tau atu. Whalawhala himtuk te tau hiwagi e oa tanak tuunga o tau anoa ua hima nima ngofu nima ngau fil ngoful maua himi o mea ke tau hiwa pe ilang a kawangelo pa mawava mo mamani e whakaikihiki mo nu ene tō ke unives furipe ko alo I mai hatama eiki tuku mai hafoha mo onia ko e tupu tonu ia Elohimi ko ho tau Immanuel aia. Ai sea hono uhuafa mo ngā welai tene whai. Hiri hono uma e pureanga whono ki mamani mo elangi. Ko alo I mai ha tama eiki, tuku mai ha foha mo onia. Ko e tupu tonu ia Elohimi ko ho tau Immanuel aia.
whakaosi, ene ngā lahi ko e whakaosi, whetu usi mo e tau whehia. Tene atu holo e tau ngahi kovi, ko e iki he meri noia. Ko alo I mai ha tama e iki, tuku mai ha foha mo nia. Ko e tupu tonu ia Elohimi, ko ho tau Immanuela ia. Tā waki koe e sihawa pe mone tauhi. Peke malama mai e nau e whawhonga o sihawa. Pe ane whaki atua e meri no. No ngā pe moe whie maari e. Koe tā buake o tua koe tamai. Pe moe alo mo lau maari e maun on. Mau homo o whai e paremia e whanua. Au mai kau ofisa maa o lunga. Pe hege whanau ako mo whakatahangan ko toa. O oa na hik, ai maube o tangata, amen. Kakatoia e tana tonga whakaosi e mo apeako koe ni. Hipipi! Hipipi! Malo apitu. Koe tana tonga whakaosi e ngo apeako ni aki o ui koe ia koe apeako wharautahi pe kuiloa koe ia ko wharoro pe peheki he apeako tist I sainisima teknolosia koe ni koto e whahako mai a honi e ke ui be a ngo apea ko ni he university fo o ko ya tonga o na ngawe be a hingo ta tau ko ya kuna ngawe a keni ka e ma wa na u award ko na u failonga me he university fo no ya o tonga to ko wanga fang fulu ka wat ko ke tana tonga ko a honi nga wa ke he me he fola tahi be fo ko ma ko ya ki he ngahi ngawe ke o whahako ngai koe palama koe tere kwa mea mo ta wako ia kawai mo e te mai pe fine toko lahe apita ku tana koe ane nai koe toko taha ua agna tol koe ia whanau he fine me ngai malai kehe kamata peke toko ua me he kasa peke he ensinia ke toko taha toko ua e tufunga toko ua e ensinia uhila pe be voki I he to taha I he penalty ta pe mo e vari ia mo whanau me he kautau ai na fio na ukau mai mau na ngahi whailonga me he engineer he melere iki pe voki ke tufunga pe be voki ki he tere uka mea kai uma voki ai palama ai ku e ka koe rawa ia ai tana kunga wani niongo koe awhaoski ono wahau ko koe whatunga e ngoa pia ko I he marumaru ko ia o e potunga o ako e pure ngā ka tēnā hoko atu e poate ko ia e university fo ou I he tau fo ou ia. Ko tawang neau lere te fo mawhora, neo kane ki tō mui ko ia I honi
Ako e o atu loa ia me tawako ia o e live stream ai Broadcom FM Broadcasting kau ngau me tawako ia kene kau waita ko wepi tunia ia be voki ia mo fotare vu tifua me tawako ia de jo chate tana tohi me sake famo kioa me holo famanat kun salate ko sa slwaka momea